चिंगमी तमी अनी की मरी है न चेसिल हलीबा मेरा होग सोंबई थोरम चिंगमी तमी क्या न सरुक यादुना पाकसन पांगथुखरे मपुंग ओबे थोरम मणिपुर की सेंगलब कंगला लाइफमलेंद पांगथुखी मेरा होग सोंब थौसिलुप सना कोनुंग सिन पांगथुखवे थोरम अदुदा निंगथौलेसे मसना जाव यावना चिंगमी तमी क्या न सरुक यादुना कोनुंगदगी कंगला फावबा नार की फिजेट लेतेंग लोइना खोंसद मचकी कंगलादा मेरा होग सोंबई थोरम लाइसोन तिनसो लोइना पांगथुखी मफमदुदा मेरा मेन तोंबगी थोरम अमदी येंखोंग तंब यावना लाइसोन तिनसो पांगथुखी कंगला रिलीजियस कमिटी कंगला फोर्ट बोर्ड सिंधुना कंगला की उत्तरा संगलेल ममांगदा मेरा होग सोंबगी थोरम पांगथोक लोइना सिंगमी तमी पोट लानखरे की थोरम अदुदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के मेघचंद्र कंगला रिलीजियस कमिटी की चेयरमैन साइरेन नीलबीरसु सरुयाकी नुंगथिलदा सना कोनुंग पांगथोखिबा मेरा होग सोंबगी थोरमदा निंगथौ लेसंबा सना जौबना साउखलकपगी मतुंग इना ओइजबा थिबा लिंगजल मानदबा येंगसनबगी सांग वांखलक सिलाइबक थिबनी लेबाकी थोरमना मांग थारगा इसागे वाखलना तुंगदा थमलगा अखोगी पाइपु सिंगना लमदमसी चही लिसिंग अनि हेनबगी पुआरी थंबिरमले अदुबु नसगी मिरोलना लेबाकी वाखलना तुंगदा थमलगा लनाई वाखलना मांग थाकिबदगी खुदोंग चादब कया थोरप याबगी अकीब लेरे इपा इपुसिंग थंबिरंबा मेरा होग सोंब पांगथोक्तुना नुंसी चाननबा होनरिबा चरकसिदा ओरेगलिबा फिल्मसी लाइबक थिबनी लमदमसिदा खुंदा मिनरिबा चिंगमी तमिसिंग पोट लानबा नाटकी जगोई इसै कया उत्पना ngasiगी थोरमदुग मपुंग ओइबा सक्तम ओइकी थागतचरी लाइनिंग थौ सनामही टेंपल बोर्ड असु सिंधुना मेरा होग सोंबगी थोरम हयिंग खोंगबाल लेबा लाइनिंग थौ सनामही टेंपल कॉम्प्लेक्स पांगथोकी थोरमदुदा बोर्ड की प्रेसिडेंट एल जयंत कुमार मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर एन खगेंद्र सु सरुयाकी सिंगमी तमिपोट लानादुना मसिल मनाव ओबगी मरी अदु उठी बोर्ड की मेंबर डॉक्टर लंचनबा ना मेरा होग सोंबना सिंगमी तमी अनि मरक्ता असेट मरी थमंगंगनी सिंगदना त्रग तमदा लेरबसु एखोय अमतनी मसिदा चिंगमी तमी हाबि लेति हाइकी खुंदा लेकारिबा मफमदुदा लेबा नतबका मागी फुट ओइना चिंगमी तमीसे खाइबोक्तना लेथोकिबसिदगी मसिदे एखोयगी इरक्ता चिंगदा तमगी खेनबगी मसक्से चावना अकोमलुक कंगलेपाक सिंधुना मेरा होग सोंबगी थोरम थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा वाइखोंग कैथल पांगथोकी थोरमदुदा कमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गोविंदास कोंथोजम अकोमलुक कंगलेपाक के प्रेसिडेंट कैट्रीमेयम सोमरेंद्रो सुगुनु केंद्र के एमएलए के रंजीत हियांगलम केंद्र के एमएलए ई डिजमनी जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर डेविड लाइस्ट्रम यूसेंग प्रेसिडेंट जॉनसन एलामगम सुसरुयाकी सिंग मसुंग तम अनिग मरक्ता ngam खुदोल तौनबा मना ममु तराम ओपोलोइना सागलेल अमसु चामिनकी मिनिस्टर गोविंदास कोंथोजमना ngasiga होग सोंबसिना मणिपुरदा अमतोबि सक्तम कायदनमगिदमक चिंग मसुंग तम अनिमक नुंसी चानबा पुरपोरेसनु हाइकी इंगला कदोलिबा सही कयादा अकोमलुकना मथंग असिगुंबा मेरा होग सोंबगी तोंगान बथिलदा पांगथोकिबना अखोइबो सही जा कयानि ममांदसु अखोइ अमतोइबगी वाखलोंदा हिंगनबगुंदा अमु अखोइ अमतोइना हिंगनबगी वाखलोंना सि संदोकदा मेरा होग सोंबलुप अमदी चक्प फयेंग सेंगटलुना सिंधुना मेरा होग सोंबगी थोरम फयेंग कोनसांग लंपाक लेबा कम्युनिटी हॉल पांगथोकी थोरमदुदा चक्प फयेंग कुलाकपा पुनिंगथौ सोमयाई हौ पिवारेल पु एनजी अरोन सिमरे एक्स एमएलए एन बिरेन एडवाइजर हौ खुना इना थौसिलुप सी सांकेतुंग फयेंग जीपी की प्रधान अंगोम गोजेंद्र मदी ngамथंग पिवारेल डब्ल्यू कुमार सिंहबना अथोबा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुयाकी थोंग मरी लेने सिमी तमी पुन पोट लानबुलोइना चाकलेन मसु चामिनही क्याम गई हैबो मखोंग कम्युनिटी हॉल सु सिमी तमी क्याना सरुयादुना मेरा होग सोंगी थोरम पांगथुकी इनात कनबलुफ क्याम गई अमदी क्याम गई पायोनियर क्लब न सिंद्र मंगारक सुबोइना पांगथुकी मेरा होग सोंगी थोरम मदुदा केराव केंद्र के एमएलए ए थामरजीत अमदी लमदमदुकी मसक नायबा मे क्यासु सरुयाकी केराव केंद्र मनुंग लेबा खुल तरात्रे की खुंजा सिंह पोलाना दुना मेरा होग सोंगी थोरमदुरा पुन्ना सरुयामिनखी मीटै मरुफ मीटै लेपाक संगलेन वांखै थंबाल कांग्रेस लेपाक की साओ ngaho naba yaipur thawjal pibi naba thoram
Irengbam Mayai Lekai the Pangtoki, Tormaduda, Maruki Vice President Irengbam, Naba, Amasu, Wai Sinkai Nganbasu, Saruyaki. Guwahati ke Ulubari the Nona Saba, Manipuri, Bhavan Ngasi Manipuri Chief Minister Okrami Bobina Sangakre, Tormadu the Deputy Chief Minister Gekangam, Works Minister KSS Biren, JDG Minister D. Korumthang, MLA Olandoni, MLA T. Syam Kumar, Chief Secretary Nabakisor Susaruyaki. Manipur Bhavan Nasi Lisingani Mari Manga the Gilpako, Tramanghen and Changa Sakibani, Maton Mari Labor Bhavan Nasi, Punbaka, Masing Budrani, Masing Manunda, VIP Sud Ahum Nupanupigi, Webatungan, Mapung Taratara Leba, Dormitory Yauri. Semester Okram Ibobina, India State Singda, Manipuri Bhavan Matang Sarak Pasina, Manipuri Singa, India Topa State Singda Chapada, Tamoide Singnaba, Mipai Popa Kopang Lagani, Bhavan Nasilebena, Manipuri Singa Masagi, Mayumak Kanduna Chingnabasangadu, Kopang Lagani. Guwahati the Sariba Bhavan Nasi, Matamama the Marilema Minister, Tamira Madinga Sikudung Sabasi Fangmani, Makata Nasimala Mama Lege, Habida, Fangani Habatazade, Matamatu Manipur Gisel, Bangali Haidun Nanga Kibble Lake Rabani Adubu. Sel fana leirabasu ngasi dia asuguma mama phangba haibasi tang na thokani amaromda Silong Red Hilda leiba Manipur lamgi matang the state government na haijabadigi eni sina yaba pirakre Silong Municipal Council ayaba lawgudaba khaktangai bani haiki koi ahal laman sing akoi gi hanagi government na karina thambiramba Silong sidaida Red Hill na hauji akoi gi state ki yamna prime oiba Lamama Lay Sisu, Akoi Yamna Kanna, any Sigi funding the retain Taudan Lairabani, other some official formalities Hibatare, Madugi structure, drawing, design, Mayam Singse, Kanogi, Akoi, Meghalayagi, Silongi Municipal Corporation Gi, approval Hek Sambagumba, Lamgi Karikari Tang Hek, Yamna Sobo problem Natrasu, Adugumba Karalaiba, Adagi. Kara certain condition kara leiba adu madu akoi official singna maruoina aina akoi respected chief secretary desu madu akoi kanano official amda madu khaktagi oina mangonda interest tawraga akoi madugi drawing design akoi na pami se nang ada station tawuni khangde amani khangde leiraga JD gi staff ni khangde amani khangde or akoi gi drawing design do phajana Number PWD stop Amagani Kange Ada Targa Gi Magi Labor clearing to lower Taudana projects anytime Madugi Sang to condition Mayam to fulfill Tauragadi Masi anytime Adum sanction Taubayare Haidana Kogi. Any Sigi secretary to Ayuari Sanajabani Aduna, Koi Meghalayagi, Silong the Leba, Koigi Lam Shishu, Yamna, primarily Ni Haidana Inga Sigi, Sigumba, function as the Ismaina, Panjaningani. Manipur Hausi Kodak Liba, Rasniti, Fimum Yang Sinana Bamadi BJP, Mapangal, Hena Kankal Anaba, National General Secretary, Coordination Madhab, BJP Convener Northeast Alliance Uriba, Assam Education Abadi Finance Minister. Himanta Biswa Sharma, National Secretary Organization Northeast in charge Ajay Jawan Amadi, General Secretary Organization BJP Pradesh Assam, Puninda Sharma Impal Tunglakre, Hayang Union Minister Human Resource Development Prakash Javadekar Impal Tunglagani, Prakash Javadekar Impal Hek Tunglabaga Makuina Handak, Congress ki MLA Famdigi Toki Bahingang Kendagi, MLA Nongtombam Bire, Tadubi Kendagi, MLA Oramba Francis Gazopa, the type of Tutetuleba BJP office, the Honorable Matung in the Opitorum Pangtokani. Ningsing biay wangkai kendri Congress ki MLA or Mawai ira boti Congress ki tola BJP the nauna yaw krabani. Speaker na MLA disqualification case ng matam chana haidu pimota nam sindun thamu yaning do phung doktor ngasi BJP lilong mandala sindula lilong soipo pidigi lilong kaithel fawa khongsat nam sakre khongsat aduda BJP ki MLA case Joy Kisan yaw na BJP ki maruiba thaupuba madi mandal limi kyana sarya ki Kongsat adugi matang na Joy Kisan na Speaker na MLA disqualification casing asan mirai naiba mongda namsinut thamagi thongasi miyamu democratic right manghanbani makata na kongdang sangsin gani haiki Kari manam ki damakta disqualification case khara mana haido ga khara mana haiting ana thamba haibase masigi nunggi artha kari no haibado masigi government asina praja mayam da sangdokpham na takpham thoi
कुंबीदगी वांगू ताबा लंबी अमदी कुंबीदी इथाई ताबा लंबी कोइलास थाबा होग्री फाव ngasi matam kakna chakaban hokre masina mahusai bunsida chauna kai pikre ngasi ayuktagi hokiba chakaban aduna marmoraga kumbi kaithil kana khide lambi da gari amata chana khide ban sogat ba miyu kana kumbi kendagi MLA biragi mitam sadr mai thaki lambi sida auto amdi magic service toriba association singsu chakaban chogat padasu yaki lambi si dumatam da koilas thaba hoग्री fawa chakaban chathaki kini hairi फटवा सुरक से अकोई ngamaktana अकोई बंतौ जिरमने हे सुरक से सेमद्रि बाबा अकोई मखा चथना बंतौगुनि ngasi si World Food Day ga mari lena Manipur State Legal Services Authority amadi All Manipur People umna sinuna Kurai Sajor Laikai da World Food Day Retired Director NG Maniroton Manipur State Legal Services Authority ki member CS Norendro All Manipur People ki President M Saki Devi amadi social activist RK Musnan Matansina अथवा मिथुंग लेल ओइदुना थरम पांगथोखरे थरमसदा कुराई केंद्रिक मनुंग लेबा तुवान तुवान बा फुरुकी मियोसिना सरुक याकी Systematic Voters Education and Electoral Participation Campaign ngari lenena Imphal West District manung leba Subdivision marigi nomagba Camp Office ngasi mari da pangthokre mafum singa dudi Lampel Subdivision oina Ipathokok Lamsang Subdivision oina Subdivision oina Nilapadma Higher Secondary School Wangoi Subdivision oina Lilong Sajing Nagar Panchayat Community Hall amasung Pasoi Subdivision oina Yuremba Makhalakai Community Hall dani District Election Officers wariba DC Imphal West Robot Singh Catamariam na KMC Mobile Office oina marilenaba SDO ERO amasung staff sing phamduna hujik chathariba Special Summer Revision asigi tabak thoram sing da yetning ba amasung hapning bakaya adu pangthokpani Nauna voter changadaba chandabada yahogadaba lauthokadaba chumtokadaba amasung hongdong hunjin tawbu matang su KMC awareness pi haiki DM College of Commerce ki mahiroi khara topa mahiroi lup amana hostel manung changlaktuna furamgi thawong laibak thibani asigumba thawong makha chatharklabadi khangba pangai loikhiduna khuthanbagi film lakan han desang Secretary General and Edison Meeting ngasi mahiroi lup asig opes pangthopa pawgi film amada phongdokre Taudodu mahiroi ki halaga nampuda chingna bohona ba thawong ni asugba ran mathabak chatharaga kupsinna bohona bagi thawong lepkodabani makoi ki kasadi laiba music makoi na pama mong da hain ba haibasi desam gi da laiba su makoi su haigani mahiroi sing marakta kana ring sing ba madi khana chani bu thawdok laiba wathok ko hen mai kai jai desam na pam da thawdok makha chathadana ba handuna lakpani khangba ge pangkhai lan kharbadi thon nu thawdok ya thorpiya haiki DM College campus da emsuna makal makha kaya gi mahiroi sing da ayat pa apana mahiroi sing kihan thangan bagi thabak se atum chatharaga lae mase sigumba kerosing se desam na hoji photo khang gale emsugumba sumba mahiroi lup maseli marakta phuna ba chaina ba masigi paw sina leba ki paw hen mase desam nam ikai je madugi damak khallaga sigumba desam na phatharaga desam na hallaga adumak matam chupudum hallaga lae karigumba sigumba desam na hanbagi tung hanbagi thona khangwi thona se masi loikragadi khoda thoning na thodo ma oirakani habisi masi emsuna khangada Lising Masatet Kuntrani Thoigi October Mangada Kangla Utra Mamangda Lamdamsi Pai Pusing na Hokrama Manitung the Tulakadaba Todo Watokiabu Even Tamlamba Puya Kiabu Santadas Gosaigi Tons the Gimaita Mang Punumipu Punsilaga Puariga Momonumit Haiduna Chahi Sani Merfumari Subaning Sing Torom October Taratreta Kanglada Laison Tisongi Torom Pangtolo Matung Iboyama Sumanga Slenda Torom Pangtonaba Puya may taka pun maning singlup na sem sare the minister kanang mo club organization amatan na ban blockade na singmataw bidan na ba appeal tawri hozi atin break matan Changi labor somat padagi producing at taba akchang chokthar ba tumba chaba yarak taba khong hama nangayak taba singitamak amatan ngayaba upaidi Jolip Sire amasung Jolip capsule burchan minis navyo Mato sire ha yam no ari ne du de ha ai am onna sile ga lu hung loi babong hey na mi ba chen de suma pung halu ne nung sibi hai na yes you are hot tawai si su tha do bi ge nung sibi nang bi dama
नुंगायरबा पाउजेल मणिपुर संगाई फेस्टिवल मनुंगदा म्यांमार दा फ्लाइट तोंगना कोइरुनबगी अचौबा खुदोंचाबा अमा केबी एंटरप्राइजेस न पिजरी नवेंबर की तांग 10 दा चटखरगा तांग 13 ता हलकदबनी सुपनतगी एयर फेयर लिसिंग 15 का चमगा दा म्यांमार दा चटपियु पैकेज की खुदोंचाबा से फंगबिगनी अकुपा मरोल की दमा केबी एंटरप्राइजेस एमजी एवेन्यू इंफाल दा कांटेक्ट तोबियु अखोगी मोबाइल नंबर दी 9862028656 अगी थमोइना अचित थाजबा थमजरी श्री मणि कुमार ज्वेलर्स युंग समलेरका खनबनदि कानारोई एंगोंदा लोइना थेंगनख्राबनी वाखल दो वागनो लाओ अखोई खुदिनो फजरिनरसे मियाम की अपांग डिजाइन खुदिनो सोइदना फंगलगनी श्री मणि कुमार ज्वेलर्स Irudio Coaching Institute behind Bigger Hotel Kangabom Lekai Machin. Admissions open CBSE SA2 class 9 and 10 start from 6 October. Revision course come mock test CBSE class 12 science starts from 6 October. मुकन तनाम नुचरी कैसामतों केंद्र की ओइबा बीजेपी वॉलंटियर्स की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में हमरक नांगम लेकाय लेबा बीजेपी स्टेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर पी धन कुमार युम पांथोखरे मिफम अदुदा बीजेपी की हाने की प्रेसिडेंट एम भोरोट एल शांति कुमार अमदी महिला मोर्चा की एडवाइजर जीवन मला यावना तोवान तोवान मियोसिंगना सरुक याखी पी धन कुमार ना कैसामतों केंद्र दा मतम मतम की ओइखबा मियाम मियोसिंगना थबक निंथीना पाइकलमदबदगी मियाम न खुदोंग जाब कया मायोकनरी हाइखी केटगांव केंद्र बीजेपी की मेरे बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट AR खान की मखादा नोमगबा बुथ लेवल मीटिंग केटरी बेंगलुरु पांथोखरे AR खान केटगांव केंद्र से केंद्र हुंफू की मनुंग ख्वाइदी सोथब केंद्र मियाम अफब मिहुत खंदुना केंद्र सिबु चौखलनब होनमिनसाइखी सोशल डेवलपमेंट कमिटी कैराव केंद्र ईस्टर्न साइड सिंधुना कैराव केंद्र की मनुंग चनबा इरुल तुरेल के नोंपोक थंब सरुकता बीजेपी टिकेट तानरिबसिंगना टिकेट फंगलिबा मियोय अदुदा पुन्ना सगत मिनैन हाइनंगसी लंगदुम हाई स्कूल के होरगा चनम संदोक फावबा कार की खोंसत अमा चटख्रे बीजेपी की टिकेट तानरिबा मियोय मरी यावना मखोय मखोय की वाकर सिंगसु सरुक याखी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना स्टेट सिंबा थुंगना चंगसिलिबा पोस्टर कैंपेन की सरुक अमोइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एस प्रेमानंद शर्मा की लिसिंग मखादा केंद्र से मनुंग लेबा लेकाय सिंगदा पाक्तकना वाल पोस्टर कैंपेन होख्रे वॉलंटियर्स मणिपुर कंसी बीजेपी वोट पीसी स्लोगान बीजेपी की थम्बाल सिंबल वाल नौखी कैंपेन सरुक याखिबा वाइस प्रेसिडेंट एस प्रेमानंद शर्मा कैंपेन लिसिंग मखादा लेकाय पांथोकपनी अयुक तेरा लोक्रापम लेकाय होरगा टाइगल इंडस्ट्री रोड तेरा तोपम लेकाय पाचोई पार्ट 1 की पार्ट 4 फाव येंखोम लेरक अहान पांथोले मंडलना वाल पोस्टर कैंपेन केंद्र से मफम सिंबथुंगना चथगनी हाइकी नावरिया पाखंगलाप केंद्र बीजेपी ओइबा पोस्टर कैंपेन हौदोख्रे बीजेपी मणिपुर स्टेट की किसान मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट के मनोरंजन सु पोस्टर कैंपेन अदुदा सरुक याखी मणिपुर बीजेपी के अनौब लेंगा सोदन लाक्लगनी हाइरी बीजेपी स्टेट विजन डॉक्यूमेंट की मेंबर KS कन्ब मैते की लमजिंग मखादा लमसांग केंद्र की मनुंग चन्ना लेबा संगाइथेल मना हिंखोल अमसुंग अकामदसु बीजेपी पोस्टर कैंपेन पांथोखरे मयाई कोइविदा नौना साबा मल्टीपर्पज हॉल अमसी पासोई केंद्र के MLA सु ओरिबा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबा ने हांगदोखरे थर्मदुदा सगोलबन केंद्र के MLA RK इमो IMC की काउंसिलर RK GTNP देबला याउना मिरक्या सरुयाकी RK इमोना मिखलबु मिट की कुमई ओइने लबुग मोता मियाम की सेवा तौबु कनानो हाबा मियामना लोइना खंगी हाइकी मिनिस्टर मीराबाइना मीडियादा ओपिनियन पोल नि हाइना थोरगी बसी बीजेपी मनुंगी ओइगनी बीजेपी ना सेक्शन बना हेन फगनी हाइकी तसेंगनमक बीजेपी ना मणिपुर दा हाथिबा मी 19 दुबु कावरंगद्राबा प्रजाना बीजेपी सुंया यादे हाइबसे मसिमति कोई नुंग द लारिकना ईदना लेरबो वाफम मनेबा आइगी केंद्र की हाइगेबा आइगी केंद्र दा कैंडिडेट मंगा लेबा बीजेपी की कैंडिडेट मंगा दो लोई कारगदी मेजॉरिटी ओइबा यायबा
Nauria Pakanglakpa Kendri MLA RK Anana Saba Fura Makong Nambul Mapal Community Hall Nasi Sangakre MLA RK Anana India Tudi ki Sepongna Manipur ki Assembly ki Mikhalosida BJP na sit kuntra mathodi ki kuntra mangapo phangduna Sauna Mai Pakani Habasi Thasingai with the Wafamni Exist Poll Haina Pantog Tawuna Kanaroi Center Government Ka Lotuna Bagi Makada Policy Halapani Haini Lowi BJP Henjin na Hajin Bagi Hainabi Lay Tabak na Congress Toraga Manalo Bahiba BJP Gumba Party Lotuna Baman Mong the Chatrapa Exist Poll ni Manipur da Hoki Chay Tara Maharo Masida Taukarangi Pakle Tabak Sing Karino Habadu Congress Government Atumatam da Lebak Miam da Pungdok Kang Lagani Center da Modi Government Lak Lamatam da Manipur Kari Taukarangi Tabak Pakle Kerbagi Hanki BJP da Lariba Mayam Sing say Lloyd about Matamama corruption the Kaida Senada said the scandalized of the scandal one Mayam Sing BJP put by one in I depend the Zebedi. Mutachi had agreed at the Wasak Nasikai and Sanders Lloyd Tokiro. BJP Arkan and the Quickness of the time you talk in Russia to the same nothing but the corruption free of the state of Portugal. Otherwise, the Yagi. So the much of the corruption free high is on the top target corruption, Tony. Singzamay Singa Makha Liwalabi Mingthozum Leka de Leba Damodor Mandop Nona Simson Sadin Miam Damona Kusinakre Tromatuda Forest Minister I Hemochandra IMC Councillor CS Eliza MUG Assistant Professor Dr. M Bobasu Saryaki I Hemochandra Manipur Husik Level Fumasi Yang Luraga de BJP na Kaidong the government Semangamloy Matangi Tam the Congress government Sweden Halakani Haiki Congress ki sarkar halakani husik level train se da I मंत्री होगा वो जब कनाडा चीज़ से वो जब तुना बनी कुछ भी नहीं तो फिल्म से दा कांग्रेस में हालत नहीं नहीं दो Singzamay Kendra ki Manung Sanba Ward number Taramanga BJP State Executive Member Y Kem Zana BJP ki poster campaign Hudokre Moirang Lamkhai de Leba Public Information Center Youth Center Kam Library ki Nipusumuko Phone Thorongasi Pangthukre Tormadu the Public Information Center ki President Hemam Dauzi Yaw Namaruba Miyokana Soruyaki Torungamari Lenin Laikidaba Public Information Center ki Damda Sawu Thodangro Bami Singfumda Laisu Katuna Ikai Kumdabo Urki Ngasi Meragi Punima Mikamari Lenina Moirang Kendri Manung Chenba Mamang Singjau Hari Kangnaba Yaw Surapa Kaudem Singdaleba Mangang Luang Kuman Maiso Ohungilai Singamasung Ibudok Tangzing Sayon Amoriba Yaibi Paloi Tan Bikum Damiam Laisu Katpulurena Irat Tony Pangtokre Kumalampaki Interstate Bus Ki Mayok Nabada Nupi Kaitel Masana by any Sinatadra Kusan from Kazai Satkre Government to Minderson by Yanning Pungdok to Ima Panto Street Band Union ISBT Mamang the Wakan from Satakre Union get advisor Y Indranina Kaitel Sabagisan from Atopa Sinavayaroi Kudakta Kaitel Sabolo in Street Bander Ek Janalu Haiki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯁꯥꯕꯤꯌꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯠ-ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯟ ꯐꯪꯗꯤꯡꯁꯤ ꯆꯪꯖꯟꯕ CPI ML Manipur State Committee ki Sagorun Tera Thingbai Zamleka de Leba Office ngasi CPI ML Liberation Manipur State Secretary Sapon Samungona Legal Selama Hangdukre Manipur Tuan ba crime kaya da huzik Mob Justice Tawduna Maralay Taba kaya Awataba Madi Miyam da legal oiba kanaba kaya pinabagi panamda Center si Hangdukpani Siko Kumbi Masalo Sangi Taupuna Mayoy Tramanga Kankre Wahang Muni Luang President Amadi Saito Sanaton Hawisamu Secretary Zanin Kanbalon and Amayoy Tramday Taupuna Kankre Wangkem Kendra Mirep Oigadoriba Yumnam Nabachandragi White Hawk Trong Lawida 32/36 ki polling subcommittee Mahangdukre Tormadu the election committee ki A Kishore Kumar Mirep Oigadoriba Yumnam Nabachandra White Hawk Yakobi Leba Miyokyasu Saruyaki Y Nabachandra Kasagi Lenga Kasida Masagi Maranagi Tabak Kaktamak Tauba Kungang Lekai Amadi Lairba Miyam Kersu Kandaba Tawangasi Hongdopa Tangai Fadre Miyam Lenga Kamalating with the Miyam Asingul Singba Putokoda Mating Pambu Haiki Protection and Preservation Committee Manipur Sinduna Consumer Right Ki Matangda Nomoy Bakhanan and Amfumma KM Blooming School Kangmok to Pangtokre Tarmadu Committee Convener Dr. Y Manikuman KM Blooming Higher Secondary School ki Chairman Menjor Mangang Advocate Liaquat Ali Consumer Dispute Redressal Forum Bisnupur Chirachan Pura Masung Tamelong ki Member L Ramesor Thawala Masung Sadnik Member L Chandrakumar Susarwyaki National Health Mission ki Makhada National Program
Control of Blindness Award lemna ngogdung khangdok kem ama hairok PAC da pangthokre chai si manungda tarani thorak suboi nang si pangthok ke matuda bioi lising machani pal humra yengmada bioi kumanga ngogdong leba thinaki bakoi tha si tarani pal da lemna operation pangthok gani hairi Laifam kunok soibam lekai lambata hepatitis vaccination ahan dose miyam na kathokre BJP Manipur Pradesh active member Thoksom Romeo Singh Ming Makada lisingani taramari dagi hongna hangang kendra gi tunga tong fum singda hepatitis C vaccination program asi pangthoktuna lakpani Patriotic Writers Forum Manipur na sindun liring ahum DM College campus leba Deb Literary Center da phongkre lirik singadudi haikruzum ombi sanato mini iba kauro aibu ima Laisram Mangigi Langnol Amagi Langol Amaduga Yaskul Kwarakpamgi Segmai the Pokpa Sibani Masigi Toromda Forum President Ragu Laisang Them All India Radio Imphal Gi Dilip Mayangbam Dr. Dhanavi Laisram Amadi Dr. M. Priyo Bratasu Sarugaki Library Information Center Kaksing Sinduna Tara Marirak Suba Governor Award Lisini Taratru Yantopui Thorom Center Asi Auditorium the Pangthokre Thoromanduda Imphal West Commissioner Robert Katrimayum Center Asi President P. Sampha Kaksing Municipal Council Chairperson M. Inakunbi Tourism Director M. Bandana Su Saryaki Tongan Muse in the Katpa Mana Kuntra Luina Handak Class 10 exam da Manipur Pumbagi Makok Tarakraba Sohana Laisanda Governor Award Kusinaki Tamelung District Manung Channa Kaipundai Naga Kullang Asi Forward National Food Security Makada Piba Kerosene Medicine Fangulina Seng Kilo the Lupa Tareta Madusu Kilo Onkatak Pi Haina Village Chairman G Maring Maina Fungdukli July August Amasung September Gi Yen Pam Topocheng Housing Forward Yendri Marilable Authority Naming Samiduna Matik Saba Ezen Hapiu Imung amada seng kilo mga pigidabda seng kilo lupa tereta piribasi yung sinbiyo haiki. Sinmiyani Sor Kaivam Ramesor Masung Anaw Kabui animutadaw pinapagidama Maoist Communist Party Manipur na marile na magkudi mo putaga pagpungdong pulunan ikay kumnabulati. Lubasi Standing Committee Coordinator Kayong Han mga ngitiro laman na batung tarak patusu lahir balamis sinmiyang punsibu Senza upaiba miyos ng usinoy na sinabida na ba marile na magkudimakta pauzel piri sinmi anibu fazin na thamru sumatam sana thadok pirapwida lubasina thamoy sena thagat pangdogli housing atman break mutang Pantibi Housing Finance Committee Limited na iramdam gi oiba thak phangdabagi samay ji kong ano pandamda first special gathering of all political leaders laliba October gi tang 13 nongmai numit ki pung 10 taba matamda Imperial Hall Classic Granda panthok lagani thoramasida ikai khumnajaraba Chief Minister Deputy Chief Minister Cabinet Minister Singh MP Singh Parliamentary Secretary Singh MLA Singh Councillor Singh amadi dak laiba mikhalasida candidate oigadariba miyoi kya saruk yabigani khangan jariba THMO Singh Managing Director kam Chairman masi awangnu pokki ahanba TMT bars industry ni Industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani Saiji TMT bars asi German technology na sajabani Saiji TMT bars asi awangnu pokki ising sitka yamna chanai aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai Saiji TMT bars temka sagatpa khudingmak aikhoi gi marup Water khudingmak water list yawanti lakliba January ki tarikh amada masagi chahi taranipan amadi masjidagi henba prajasina electoral roll da minjanbi yum hongsiba mi leikidaba natraga mari ngasa sobi yauraga su pakatpa chumthokpa yagani mari leina form damadi akupa marol adogi BLO SCC amadi SDO dagi lawbi kawbiraganu form thadinbagi aroiba matam October ki tarikh 28 Sangai Healthcare and Research Center for a Better Life, Uripo Bachaspati Lekai, Imphal West. Thamjariba khudong taba singdi MRI, CT scan, X-ray, electrocardiogram, ECG, spirometry, treadmill test, ultrasound, laboratory, physiotherapy, amadi Holter monitor. Tagyal Industrial State Laiba MS Ranjoy Plastic Industry na chahi ahum mapung pharak pagaloy na water storage tank lakli baningol chakaw bagidamag 5 to 10% discount pizare. Virgin raw material na saba, technical qualified person sing na saba, chap manaba mamalda makhal kayagi machuda phanganba, chap chaba liter na sajaba, lili amasung thoibi water storage tank ngasi maglengsin biraktuna khudong chaba sing asi lawbiho. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thuklaba
ꯃꯔꯣꯏ ꯃꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ, ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ, ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯚꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯁꯤꯔꯞ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ, ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛꯅ ꯅꯥꯔꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜꯁꯨ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯞꯁꯥꯐ ꯀꯦꯞꯁꯨꯜ ꯅꯥꯔꯒ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ꯫ इरम मसीगी अहान बोई नो पुथोक्तबा सनाई प्लास्टिक स्टोरेज टैंक सिजनबी यांसिनबा पोलम याउद्रबा LLDPE ने सजबा सनाई ने सिजनबी लाक्लिबा निमोन जाकोबा कुमहेगा मरी लेना चादा तरेतगिना तरा फावबा डिस्काउंट फंबिगन फंबिगदबा साइजिंग बी 200 300 500 750 1000 1500 अमशुन 2000 लीटर नि सही तरा की गारंटी गलोइना हेनबा मखल खुदिंगी अपाम मचुसिन फंबिगन खुदोम चादा सी फंबिगदबा मफंदी लंडन सुपरमार्केट लेगा न्यूस्मार्ट इंडस्ट्री खतरनी अमुकन तनामुचली गुलाबी नाट्य संकीर्तन अकादमी सिंह चतरखिबा कुलुमदोय सुबा गुरु कीर्तन सेवा नाट्य संकीर्तन की फेस्टिवल पैलेस कंपाउंड लेबा महाराष्ट्र कृति ऑडिटोरियम दलुसिनख्रे तरमदुदा एमपी डॉक्टर टी मैना मणिपुर लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड की कन्वेनर प्रोफेसर एस बिहारी जैन मणिपुर डांस अकादमी की डायरेक्टर एल उपेंद्र शर्मसु सरुया की डॉक्टर टी मैना असुगुंबा फेस्टिवल नट संकीर्तन हेन मसक थोन मंगमगनी मतम अमदा चनरबा कला सिगी मसक होंगलिबसी तोंगानबा अमदा चखिननबा होनसे हाइकी Cuma mesin se, yang pun dari mesin jadi kata nanti, aku yakin dia akan Allah memberi mesin tahu dia hasil dah. Jadi untuk apa masalah ada, malu bukan itu yang harus sudah. Green Revolution Society Manipur National Thawal District Hospital की कोई बदल लम्बू सिंगो पगलोने ना वही पानबा उचारा क्या मुम थाक्रे तरमदे सोसाइटी इसकी फाउंडर सेक्रेटरी ओक्रम सुरेश कुमार ने लुसिंगुना कैंपस असके सेंगदोपलो जो मफम सिंग मखाताना सेंगदोक्तुना उचारा क्या मरुम थाजिंदुना सिंग मफम अमा ओहेंगनी हाइरी बीजेपी इम्फाल इस डिस्ट्रिक्ट सिंधुना लेमने लाइम केम अमगलोने नोमगे बा पॉलिटिकल अवेयरनेस फोरम अमा खुंद्राकों केंद्र की मनुम चंबा सिनाम न पांगथुक्रे तरमदुदा हाना मिनिस्टर ओरंबा कोंसम तोंबा किसान मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर के एस कला खुंद्राकों मंडल की प्रेसिडेंट एनजी बुयामसु सरुयाकी डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल ऑफिस इम्फाल ईस्ट सिंधुना चयोल मचुम चथगदबा मेरा हौसोंबा फेस्टिव फेयर बुयामसु मांगलीला संगलेन हौक्रे हौदोपी थोरमदा इंडस्ट्रीज की एडिशनल डायरेक्टर एन राधावरन NISDC की असिस्टेंट मैनेजर वाई शांति कुमार डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम इम्फाल इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर पी मीना कुमारी अमसुंग हेरिकोन के एडवाइजर वाई चुरामनीसु सरुयाकी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मणिपुर की सेक्रेटरी डॉक्टर वाई मोहन लुसिंगबा मियोई तरा निपाल कांगबु अमना मोरे कैथिल ममांगदा खुदक की ओइबा असोपन अवाना तारबसिंदा करमना मतिंग पांगदगी हाइबगी मतंगदा मॉक ड्रिल पांथोक्रे हयेंग सुमखाताना पुलिस न मियामदा अहान मतिंग कमदोनो पांगनी हाइबी मतंगदा पुलिस आईबीदा पांथोकनी हाइरी सोराइसन इबोहल मिटेन इबा नोंगलेल पुकोक सारोट सरुम लयात मिंथोरु लाइरिगमा इराबोट बाबल द फोंख्रे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन मणिपुर ने पांथोक्यो थोरमदुदे एसोसिएशन एडवाइजर लांगोल इबोयामा मणिपुर बोर्ड के सेक्रेटरी ओरंबा एल राजमोहन एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शशि कुमार युडेम्बम रिसर्च फोरम की प्रेसिडेंट एन इंद्रमणिसु सरुयाकी ऑल मणिपुर बुद्धिस्ट एसोसिएशन की निफु मंगा सुबुम कुमोन थरोंग मणिपुर प्रेस क्लब पांथोक्रे थरमदुदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट वांगखेम खंबा मदेतई थौपुबसिंग सरुयाकी ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स गार्जियन ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना सोशल सर्विस हाइब हिलमदा मैरुइसिंग लायक सांगदमना उमा सिंगजमैदा लेबा यूनिवर्सल स्टूडेंट एकेडमी ने पांथोक्रे क्लास 1 की 10 फाउबदा कांगलु अहुम थोंना पांथोक्बा सांगदमना अदुदा मैरोई चामरी रोमना सरुयाकी ऑल मणिपुर डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की मंगा सुबह मणिपुर स्टेट कॉन्फ्रेंस इम्फाल आर्ट कॉलेज पांथोक्रे थरमदुदा ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट रामादास मणिपुर की प्रेसिडेंट रंधोनी सु सरुयाकी लैखिदबा एसोसिएशन की थौमीसिंगदा लैसु कतुन इकाई खुंदब उठकी मणिपुरी अपुनब खुंगंगलुप कसार के अहानबा सेंट्रल कमिटी की मिफुंग से सिलचर लेबा मणिपुरी साहित्य परिषद असम की संगलेंदा लुबसगी तौबुबा राजकुमार बीरेन सनाना चेयर लौदुना पांथोक्रे ngasi मिफुम मदुना मणिपुर मियाम की हक नाकनबा थबक तौनबा
नाट के सक्तम कनबा फुरुप की खुनाई रोल अमदि सेमिलोन चाखुनबा होनबा येलौमै फुरुप सिंग मरक्ता नुंसी चानना हिमिननबा चना कांगलोल अमसु पुथोक्तुना खनबा लोइनना चनबा हाइनि यानखि मिफम मदुना मणिपुर की संगारबा थिएटर डायरेक्टर हाइसनाम कन्हाइलाल लैकिदबदसु अवाबा फोंदोखि वांगजिंग तेंथागी सीपीआई की मिरेप ओइना पुथोकदरिबा हबम रोबेनबु ओकपा मदि भाकु सौगतपगी थौरम पापान की मियामना बामोन मानदोपता पांगथुखरे मिफम मदुदा चौकत थौरांगी मतंगदसु खनकी रोंगमई नागा यूथ ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर नेशनल हाईवे चथेकिबा बन थास की तरा तरे की नुंथिल पुंग तरानिथोई फावबा पुंग मरफुदा तरुक कोमथोन वारेब लौख्रे फिरेब असि रोड रैली मेगा मास सोशल वाक लोसिंगदब वाटपा मिगे वाटपसिंग हापसिनदब हंदोकपनी रोंगमई नागा काउंसिल मणिपुर सुंग लियांगमई नागा काउंसिल मणिपुरना अक्टोबर 19 कौरिबन सिसु सगोट पाहायना यानरे हाइरी खौसि थबक के पाव मुलौसी हौजिक थबक के पाव पिजरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशल कैडर ऑफिसर खरा लौगदोरे मसाग सही कुंदगी कुंट्रा फावदा लेरिबा डिग्री इंजीनियरिंग सिंगना लातिबो अक्टोबर की तांग कुंगनिथोय फावगी मनुंगदा दरखास्त पिसिनबा यागने डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स मणिपुर के जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट अमदी ग्रेड 4 खरा लौगदोरे फॉर्म पिसिनबगी मतम लातिबो अक्टोबर की तांग कुन फावगने डायरेक्टोरेट ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी की एलडीसी कुन फील्ड असिस्टेंट तरा लौगदोरे मसागे सही तरागनिपान दगी कुंट्रानिपान फावगे मनुंग लेबा मियोइसिंगना एलडीसी अमदी फील्ड असिस्टेंट की ओइना लाक्लिबा तांग कुनगमापन फावगे मनुंगदा दरखास्त पिसिलप यागनी हाइरे पीआईसीडी की तोंगान तोंगान फम सनी कुन लौगदोरे फम के मतुंग इना महैगी था खेनगनी हाइरे सही तरागनिपान दगी कुंट्रागनिपान फावगे मनुंग लेबा मियोइसिंगना अक्टोबर की तांग कुन फावगे मनुंगदा दरखास्त हरप यागनी हाइरे इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स की स्पोर्ट्स कोटादा कांस्टेबल सामा सुबन मरी लौगदोरे मसागे सही तरागनिपानदगी कुनगहुमदोई फावद लेबा मैट्रिक पास तौबा तोंगान तोंगानबा मसाना सिंगदा एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना अवांग नोपुक लमदमगी ओइना नवेम्बर तांग 3 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागनी हाइरे नवोदया विद्यालय संगठन रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कमिश्नर अमदी प्रिंसिपल याउना पुन्ना तोंगान तोंगान पोस्ट लिसिंग अनि सुबना हुमद्राग निथोय लौगदोरी मसाग सही 35 दगी 95 फावगी मनुंगदा लेबा मियोसिंगना अक्टोबर के तांग 38 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारप यागने बीएसएफ की मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन ओइना नुपा अमसुंग नुपी कांस्टेबल लौगदोरी तोंगान तोंगानबा मसाना कयादा स्टेट नेशनल नत्रगा इंटरनेशनल की थाकता सरुक यारुबसिंगना ngasiदगी निमित 95 की मनुंगदा दरखास्त थारप यागने हाइरे मथक की पाउसिंग असिगी अकुपा मरोल बाबूपराद लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागने अमरोंदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की असिस्टेंट ऑपरेटर वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट अमदी ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 अममम लौगदोरी फॉर्म पिसिनबगी अरोबा मतम अक्टोबर की तांग कुनगनिथोय फावगने अकुपा मरोल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दगी खंगबा यागने हाइरे ngasigiди thabak ki paw matang ase loizare makha thabak paw amuk lobisi थागतरे कुमार जेत हौजिक मखा ताबा पाव खरामु कांग्रेस लेंगाक माइथि पिनबा पांदमदा लिलोंग कांग्रेस की लिलोंग केंद्र की बीजेपी का वखल मानबा तरुक पुनसिनदुना टिकेट पिरकपा मियोदा सगत पाहायना यानखरे उसोई पोकपिदा लेबा लिलोंग बीजेपी ऑफिस पांगदो पावगिन फुममदा साहा मुराना मकोई तरुक न टिकेट तानरबसु पार्टी न पिरकपा मियोदुदा पुन्ना सगत पाहायना वारेबनरे केंद्र सिदा कांग्रेस मुथन बहोनरबसिदा पार्टी की मनुंग नत्रग मपालगी तोखाई तोखाई ताहनन सिंबिगनु अमरोमदा मंडल सिन सोई पोकपिदी लिलोंग फावा मियाम की खोंसत मसु ngasi चतुना एंटी डिफेक्शन लोगी मायोक्ता त्रिनामुल की एमएलए सिंबु कांग्रेस लोकसन की मामदी ड्रग लालोनबा सिंह क्या की मायोक्ता खोंजंग संगसिले हाइकी लिलोंग केंद्र से मुस्लिम सिंह मसिंग यामजरबसु मसिंग यामदबा मैतै चिन्नाउ सिंगी सबचाना साथुंग फंगन हाइना बीजेपी मिरब ओइगन हाइना थौरांग तौरिबा ओबीसी मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी एमडी कयामुद्दीन फुंगदोखरे ओइनाम सो मोंग यूथ डेवलपमेंट क्लब राउंड पांगथकबै बूथ लेवल कमिटी फ्रॉम द मान वफम से फुंगदोखिबनी माना मखाताना केंद्र से हौजे हिरम खुदिमक्ता सोथरी माकी माइकेदगी केंद्र से फिल्म फंगनब होनरी मखाताना मियांग लोइना होनखिगनी हाइकी
लिसिंग मसमापल मरफुदा मापल वेटरनरी डिपार्टमेंट की फील्ड असिस्टेंट की फॉर्म कुंट्रा मापल कुमापल लौबगी इंटरव्यू नमसिन थमलगा नौना फॉर्म तरा लौगनी हाइदुना थौरांग तौरबसी असुंब खोंथांग नती हाइना इंटरव्यू दुदा माई पार्टनर सरू याख्रब कैंडिडेट सिंह एसोसिएशन फोंदोक्रे मणिपुर प्रेस का पांगथोबा पाउगी मिफुमदा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ताबिडोल गोलमैना सही तरा तरेलो वाना खानु लागब कैंडिडेट सिंह गवर्नमेंट मिनुसी अमता यंगीदबसी पेंदे हाइकी सही तरा सक्सेसफुल कैंडिडेट होना से लौदना गवर्नमेंट से नमे है तारगुना मोहन मी फ्रेश अनौब कदाइनो लौगने है तौरपसे मीनुंग लेतब अखोसे एस बार होरबा थबक अतोबसु लौब याद्रबा चंगसु याद्रबा अदुम मियो खतो ओरे मणिपुर पुलिस की साम कुनमरी सुबह राइजिंग डे की मांगोने ngasi इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कामुना इम्फाल सिटी की मरुए बफम सिंगदा लमतु सेंगदोक्रे नॉर्थ एओसी दसु ngasi के कृपात मिनुथोंग डेवलपमेंट कमिटी ना नॉर्थ एओसी अमदी खुमल लंपाक के कोइबदा लमतु सेंखी हौजिक सानवी पाउंग लौसी अक्टोबर 19 कुलुमदोई फाउबा श्रीलंका की कलंबोदा पांगथोकदोरिबा साउथ एशिया स्विमिंग चैंपियनशिप सरुक यागदबा इंडिया की टीम ngasi कलंबो गिदमक इंडिया थादोक्रे इंडिया की टीम दा मणिपुर की एल रिटी सरुक यारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की मखादा स्पेशल ओलंपिक भारत मणिपुर थौबाल डिस्ट्रिक्ट सिनिना नोमिनी चथगदबा डिसेबल ओरबसिंगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट गेम्स वांगजिंग कोदोंपोपीद लेबा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुक्रे हौदोपगी थोरमदा एमएलए पाउनम ब्रोजेन स्पेशल ओलंपिक भारत मणिपुर की प्रेसिडेंट एम अक्षय कुमार असम राइफल्स की मेजर सुधांशु सरग्याकी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंफुमदगी लाकपा डिसेबिलिटी कैटेगरी सिंगी नुपा नुपी चनीरोमना तोंगान तोंगान मसाना सिंगदा थोय हेन तानरी हौजिक मखाताबा सानम पाउ मोया निंथौजमदि लौसे स्टेट लीग फुटबॉल फेयर प्लेदा गोल चंबा यादे हाइबा फुटबॉल मसानगी नियम याउद्रबसु गोल चली हाइदुना एसएसयू सिंगमगी ऑफिशियल सिंगना मैच कंडक्ट तोरिबा ऑफिशियल सिंगदा फेयर प्ले की वहानथोक लेहेंद्रे हाइदुना अकनबा मोंगदा प्रोटेस्ट तौखरे सिल्ली लांगलिबा सिंगदसु अइबा सेरोन पिसनखरे हाइरी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगेबुंगदा ममांग थागी अगस्त की टांग 19 स्टेट असिगी मसक नारबा टीम 12 सरुक यादुना चथरिबा सही असिगी 13 सुबा मणिपुर स्टेट लीग की ngasi सानखिबा मैच की अनिसुबा हाफ की मिनिट 45 चटपदा एसएसयू सिंगमगी सानरोय अमा सोक्तुना लेरिंगदा टीम असिगी गोलकीपर ना फिल की साइडलाइन की वांगबदा काथोकपा बॉल फिल मनुंगदा लेरिंगदा सेंटर रेफरी इबुंगोना बॉल सानबा ngaiha लेफललबा मतुंगदा नेरोका फुटबॉल क्लब की माइकेदा डोर बॉल काहोनखी टीम असिगी सानरोय सिंगना फेयर प्ले मानबा मोंगदा बॉल प्रोसेसन तौदुना मखोय मसेल बॉल इंथो इसिन तौरमलगा सानरोय एमडी सोहेलना पिरकपा पास अमा टीम असिगी फॉरेन सानरोय इजिगु सीनियरदु इमानुएलना मैच की 43 सुबह मिनिटा गोल चंदुना एसएसयू सिंगमई नेरोका फुटबॉल क्लब संगाफंगी मखुता गोल अमा सिनोदा माइथिखरे मैच असिदा नेरोका फुटबॉल क्लब की सानरोय इजिगु सीनियरदु इमानुएल एसएसयू सिंगमई की सानरोय टीएस रोशन मैतेदा सेंटर रेफरीना अनस्पोर्टिंग बिहेवियर गिदमक येलो कार्ड उठकी चथरिबल लीग असिगी हौजिक फावदा एम खाबमना मैच तारे सानबा लोइबदा पॉइंट 19 फंगदुना मांगिन थारी नेरोका फुटबॉल क्लब संगाफमना मैच 3 सानबा लोइखिबगा लोइनाना पॉइंट 13 फंगदुना अनिसुबा ट्राउका कैथेलना मैच तारे सानबदा पॉइंट 13 फंगदुना अहुमसुबा निशा थांगमेबना मैच 3 सानबा लोइखिबदा पॉइंट 13 अमदी एफसी जालेन सदरिलसु मैच 3 सानबा लोइखिबदा पॉइंट 12 फंगदुना मरीसुबा अमदी मंगासुबा पोजीशनदा लैरी हयेंग नुंथिल पुंग 2 ताबदा निशा थांगमेबन अमदी एफसी जालेन सदर हिल्स का सानगनी वुशु थासिगी तांग निपालदगी 12 फावबा तमिलनाडु कुंबेटोरगी कर्मगुरु कॉलेज इंडोर ऑडिटोरियम दा पांगथोखिबा 13 सुबा सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स वुशु नेशनल चैंपियनशिप दा मणिपुर टीम दा सरुक यादुना मेडल लौरबा टोइजम दाइना अमदी टोइजम प्रिया लक्ष्मी ओपगी थोरम खेतिगांव केंद्रगी सोशल एक्टिविस्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी गी नाहाकपम इंद्रजित थंबालखोंग साबल लेकाइदा लेबा मसागी युमदा पांगथोखरे पांगथोखिबा चैंपियनशिप अदुदा एन दाइनाना सनसौगी केजी 50 की मखागी दा सिल्वर टी प्रिया लक्ष्मीना इवेंट असिगी केजी 90 की कांगरुपता ब्रोंज मेडल लौखिबनी चैंपियनशिप असिदा
Manipurna gold 13 silver 13 bronze ahum punna medal 13 loduna overall team champion oikhibani medal lorolaba sanaroi anida selgi mating piduna pungin thogotpaga loinana saruk yakhiba Indrajitna phongdokhibada हंदक्ति सिल्वर का ब्राउज कलर पनी मतंगदी आई अशिबात तक मयाम जी लेबिरिबा अशिबात की मोयनी जिबु अफबा सानरोय मो अखोगी केंद्र जी ओइना मिचेत पोरंग बिदमक्ता मोयनी जिबु योखलगा को मयाम खुद छमनगा मतंगदी गोल्ड मेडल फंगन बिदमक्ता इंटरनेशनल की थाक थांगन बिदमक्ता अखोय मयाम कोन मिने Imphal East District Bodybuilder and Fitness Association Sinduna Khurai Puthiba Lekai gi Puthiba Community Hall da Tarataruk suba Mr Senior Mr Junior amadi Master Imphal East District Bodybuilding Contest Senior da Mari Junior da Taramanga amadi Master da Taruk Punna Bodybuilder Kunmanga na Saruk yaduna pangthokre Tharmasida Asmera Package Drinking Water gi Managing Director K.S. Ratan Kumar Imphal East District Bodybuilder and Fitness Association ki President L. Manglem Association asigi Advisor Y. Bhim Sai Center of Excellence ki In Charge Thangjam Ibotombi amadi Senior Citizen C.S. Ibomchana Tharom Mapusing Oiki Pangtokhiba Championship asida World Gym High School gi Laimem Henry Sharmana Junior Imphal East amadi overall gi title takre L. Premjitna Ani Shuba I Sanjoyna Ahum Shuba M. Hemantana Mari Shuba Rishikanta Chandamna Manga Shuba NG Boboina Taruk Shuba Madi T. Suresh Sharmana Tari Shuba position Taki Bishnupur Football District Sports Association Bishnupur na Sinduna Thasiki Tang Kunma Palagi Team Kunna Group Mari Thongna Khaidoktuna Bishnupur Mini Stadium da Sathariba Taramathu Shuba and Balananda Memorial Second Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta Klasa Football Club Kainona TYA FC Thinungai bu goal ahum sinoda maitiba pikre Klasa Football Club Kainogi maipapagi goal singadu o nauksana goal ani sankhi atopa goal aduna boinauna sanduna match asi maipakhi League asigi ani subha match ki sanakhibada KYC Thanil Khulna IMSWC Ishokpu goal mari amada maitiba pikre KYC Thanil Khulgi maipapagi goal singadu bonana goal ani sankhi atopa goal ani aduna P Sin Khuyamadi and Nilukamna Chanduna match asi maipakhibani Maitioraba IMSWC Ishoki Amatangaraba Goladu Bedikna Sankibani Match asida KYC Thanil Khulgi Sanroi TS Sanjan Pawamadi IMSWC Ishoki Mahesta Center Referee na Unsporting Behavior Gidamak Yellow Card Utki Saturday League asigi hayang ahanba match YAC Bishnupur amadi KSDA Kwasi Phaiga Sanagani ani Shubha match AYC Thingkhai Khuno amadi Ideal Club Sunu Siphaiga Sanagani Thakachari Boyai Hausi Asino Muya Inside Paumu Pangin Ngasi nongmagi oikhiba aying asagi pauda ICAR Lamphel Pataki phangba paugi matung ina ngasi gi khwaidagi sakhiba degree Celsius 38 khwaidagi ingba degree Celsius 18.3 Nungshita yawba ising manilgi sang ayukta saada sama nungthilda saada humpunitoy oiki Ngashigi nong sukide Singmi Tamiani ki Mari Hena Cecil Haliba Mera House Sumgi Thorum Park Sana Pangtung Nakre Guwahati Manipur Babar Ngasi Sangha Kare Mapanda Manipuri Masa Singh Lam Chappada Puning the Popa Kiva Singh the Bakon Gani Haina Minister Okame Bobina Fungo Kare National General Secretary Coordinator Ram Madam Nusumba BJP Lusumba Kambo Mai Fala Singh Kare Congress Dr. MLA Hay BJP da Yaurgani Being Tabu Sumba Kana
Siris Regorasandrai Nama Prabhastamda Ekoi Kwaiki Raktatin Biramba Hizam Irabot Singhana Maginung Sizaraba Manung Sagainate Amadi Marubapang Kwai Pumnamak Puthatoglam Laga Haukibatang Nipan Thangzanamita Siri Gurugi Kripatiki Tulsi Das Haibanam Pangzaduna Brindaban Prapti Oikre Laklibatang Tarahundoi Sagul Sunamita Sisin Jay Lokacharaga Tang Kunmathoi Irai Namita Laikidrabagi Atama Santikita Mangamzaba Bastu Kradang Hari Sangritan Galoinana Siri Sri Gaurachandra Mahaprabhugi Agrada Kachagadauri Upalaksa Sida Brahman Vaisnav Ahalaman Amadi Marubapang Kwai Kibignabatam Chahana Lengbiratuna Harinam Sravan Tobiranaba ISTB Gitum the Pauzin Jari Seba Pangjari Basing Rani Kidir Rani Tangmiban Ibema Macha Ibema Hizamongbi Chaubadevi Sardamine Madi Manungi Singh Palace Compound Imphal East Subhasini Collection Manipur University ki mayoknabada leiba Subhasini Collection da leijare nupi ki firol amadi ake amogi polam kaya Ningol chakobana lakpada Subhasini Collection na ahongba mamalda fige rani fi blouse mayek naiba chuni shawl amadi muga fi na chingba kaya marang kaina panghanjari Nupi oibi singi ningthizaraba fijol amadi ake amogi polam kaya marang kaina panghanjariba Subhasini Collection da lengshin direktuna adongi apamba polam sing lebiu ngasimak lengshin biro Subhasini Collection Kanchipur opposite Manipur University main gate DJ Brand Factory da up to 60% heavy discount pijari. Haribasur Masida International Superior Branded Clothes, Shoes, Amadi Accessories Sing Nupagi Nupiki Amasung Angang Singi Fangbigani. Pre-winter season collection oina leather jacket, half jackets, Amadi sweaters, Kudimaki special discount pijari. Flat 60% discount in pant, denim shorts, polo shirts, Amadi ladies dress offer pijari. Flat 50% discount da ladies ki aerobic exercise dress, t-shirts, tops, amasung angang singi dress khudimaki offer pijari. Loina na flat 50% discount da shoes, accessories loina maki su offer pijari. Limited oiba stock kaktani ngasimaglangsing biraktuna isa gi chanaba apamba khanbiu. DJ Brand Factory Sampar Airport Road opposite Laimajam Laikai Community Hall Imphal. Agri Gold Star Rice Reaper Machine lasi makal ani da bhangbigani chain system amadi bell system ni plus lever ki mateng na yamda line mamai lebe yai lau khawu matamda karigumba akan posak ama thengnaba matamda khawu matom te lepsei Agri Gold Star hani mengthon ba lau khawna ba machine asigi mateng na Manipur ki lomi singna lau lokpu matamda mapung phaba chathok lobangam gani Thabak suba matamda lomi singna atopa machine singdagi yamna laiba amadi nungai bi heli machine mapu singna sema sabagi amadi parts singin namakda awabal leriroi exclusively marketed by East India Machines Company Mantripuki Imphal mobile number 8414966260 amadi 9612867412 Jiribam Municipal Council, Jiribam notification. Jiribam Municipal Council has prepared a list of beneficiaries for providing financial assistance under the sub-component subsidy for beneficiary-led individual house construction of the Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Urban. A copy of the set list of beneficiaries is available for inspection at the office of the undersigned, the concerned ward councillor, member, secretary of Ward Development Committee, WDCS, and at www.muda@mn.gov.in and www.jiribammunicipalcouncil.yolasite.com. If there be any claim for the inclusion as a beneficiary or any objection to the inclusion of any person as beneficiary or any other relevant objection, then such claim or objection, as the case may be, should be submitted lodged to the undersigned on the member secretary Ward Development Committee in writing with documentary evidence proof on or before 17th October 2016. Executive Officer, Jiribam Municipal Council, Jiribam. Sales Tournament Lagibo October tang kulumdoi nomazu nimitigi North Eastern State ki oina khwaigi chawba Second Manipur State Open Chess Tournament Kumalampa tangsungda haujargani. Hariba tournament isda North Eastern gi afawba player kaya su saru yabigani. Manipur lariba chess player kodimangna saru yabinaba ISP khutangda paujinjari.
टूर्नामेंट से अक्टोबर तांग 13 फाव चथजगनी टूर्नामेंट तौरिंग मनुंग असदा क्लब ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन अमदि लानाय मियोय अमतना बन जन स्ट्राइक न सिंबा तविदना बाहायजरी ILP खोंजन जंगसिन बिरिबा इमा इंडोर इसिल इनाउ सिंगसु प्लेयर्स सिंगसिन मणिपुर दा लाखो मतमदा प्लेयर्स सिंबु पुनिंग थौगतपियु हाइदुना नोलुकना हाइजरी अकुप मरोड मखागी म्यूज सिंगसि खंबिब्रागनी TS नबचंद्र सिंह सेक्रेटरी MCA प्राइमरी टीचर लिसिंगनी 13 की सुप्रीम कोर्ट केस की अरुब तंजा हौखे सो लिसिंगनी 13 इंग पालिबा सरकार सिन नियम चुमना थबक हावख्रबा प्राइमरी ओजा लिसिंग मचोम मुद्रा मापल की मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट थारकपा यामना मेरिट लेब तोंगान तोंगान केस मरी की हियरिंग लागवे तांग कुनमरी था 13 लिसिंगनी 13 इंग तारिबसि मपुंग फादुना डिफेंस तौनबगिदमा इसा इसा की कंट्रीब्यूशन पीबिरनबा बकलातना माना साइन तौविदुना केस असि माइपाना थेंगदबा यादे हाइदुना सोई तौबिख्रबो ओजासिंगबु एसोसिएशन अंगु लेतना थागचरी लोइन मसा मसा केस पांदुना समोन लाक्तुना रेस्पोंडेंट ओइरे खंग फावबा खंगजिन उसिनना मसागी तौफम तोक मथौ मसक खंगदबा थेंगनेब केस असिबु थौसाना लरिबा ओजा गुरु कया ngasi फावबा पाइदुना लेरी अमरोमदा एसोसिएशन ngasi फावबा थेंगनरकिबा प्रॉब्लम खुदिम माइ पाक्तुना लाकली हियरिंग मतम असुक यामना स्किल फावबा ओजा सिंग चार तरा योगदुना सोई तौबिरी मसिनदी केस असि माइ पाना थेनबगे आशा उरक्त्रबनिना एसोसिएशन सथरकलिबा सिग्नेचर कैंपेन असि कोऑपरेशन पीबिनिंगदबा ओजा सिंग मसा मसाबु ngaksok sanabgidaba तौजनब लीगल एक्सपर्ट तानबीदुना मखोगी तोान तोान काउंटर एफिडेविट अमा फाइल तौबिहोरो हेने थुगदबा डिफेंस वे अमा थिबिहोरो मथौ मसक खंगबा ओजासिंगना कंट्रीब्यूशन पीबिरिबसिगी मरुमदा असिंगबा सादुना खुदोंचाबा लौबिरनु अखंगा एकिया तानरुबदा रेस्पोंस पिरक्त्रबा अमदी बकलातना माना सोई तौबिहोग्रबा ओजासिंग तोानबा सेपरेट लिस्ट अमा सुप्रीम कोर्ट सबमिट तौदुना केससिबु रेस्पोंस तौनिंग्रबा अमदी इंटरेस्ट लेत्रबसिंग हाइने लौजगनी हाइरको वाफम सु फोंदोक लेरे लोइना मसिदा थोलपा फपति की डाइट एसोसिएशन मेंबर्स न सुबु पुबुंगम लोय अदुना साइन तवी होग्रब ओजासिंग खुदोंग चारनाबा सोई तबगी मतम अक्टोबर तांग 13 फावबा MD हॉल दा अयुकि पुंग 13 नुथिल पुंग मरी फावगी मनुंगा लाकपियु खंगंजरिबा हाविजम सोमरेंद्र सिंह सेक्रेटरी जनरल Siris Gaurazandrai Nama Prabhastamda Aikoi Kwaiki Rakta Tinbiramba Hizam Irabot Singhana Maginung Sizaraba Im Manung Sagainatai Amadi Marubapang Kwai Pumnamak Puthatoglamlaga Haukibatang Nipan Thangzanamita Siri Gurugi Kripatiki Tulsi Das Haibanam Pangzaduna Brindaban Prapti Oikre Laklibatang Tarahundoi Sagul Sunamita Sisinchai Lokucharaga Tang Kunmathoi Irai Namita Laikidrabagi Atama Santigita Mangamzaba Bastu Kradang Hari Sangritan Galoinana Siri Sri Gaurachandra Mahaprabhugi Agrada Kachagadauri Upalaksasada Brahman Vaisnav Ahalaman Amadi Marubapang Kwai Kibignamatam Chana Lengbiratuna Harinam Sravan Tobiranaba ISTB Githong the Pausan Jari Seba Pangjari Basing Rani Kidir Rani Thangmiban Ibema Macha Ibema Hizamongbi Chaubadevi Sardamini Madi Manungi Singh Palace Compound Imphal East Subhasini Collection Manipur University की मायोकनबदा लेबा सुभाषिनी कलेक्शन दा लेजरे नुपी की फिरोल अमदी अके अमोगी पोलम कया निंगोल चाकौबना लाकपदा सुभाषिनी कलेक्शन ना अहोंगबा ममलदा फिगे रानी फी ब्लाउज मयेक नाइबा चुनी शॉल अमदी मुगा फी न चिंबा कया मरांग कायन फंगंजरी नुपी ओइबिसिंगी निंगथिजरबा फिजोल अमदी अके अमोगी पोलम कया मरांग कायना फंगंजरिबा सुभाषिनी कलेक्शन दा लेंक्शन बिरक्तुना अदोंगी अपांबा पोलम सिंग लेबियु ngasimak लेंक्शन बिरओ सुभाषिनी कलेक्शन कांचीपुर ऑपोजिट मणिपुर यूनिवर्सिटी मैन गेट DJ Brand Factory da up to 60% heavy discount pizzery. Haribas forum masida international superior branded clothes, shoes, amadi accessories sing nupagi nupiki amasung angang singi fangbigani. Pre-winter season collection oina leather jacket, half jackets, amadi sweaters khudimaki special discount pizzery. Flat 60% discount da akhanaba men shirt, denim pant, denim shorts, polo shirts, amadi ladies dress offer pizzery. Flat 50% discount da ladies ki aerobic exercise dress, t-shirts, tops amasung angang singi dress khudimaki offer pizzery. Loina na flat 50% discount da shoes, accessories loina maki su offer pizzery. Limited oiba stock kaktani ngasimak langsin biraktuna isa gi chanaba apamba khanbiu. DJ Brand Factory Sampar Airport Road opposite Laimadam Laikai Community Hall Imphal.
Agri Gold Star Rice Reaper machine asi makal ani da bhangbigani chain system amadi bell system ni clutch lever ki matengna yamna line mamai lebi yai lau khawu matamda karigumba akan posak ama thengnaba matamda khawu matomta lepsei Agri Gold Star haini mingthonba lau khawnaba machine asigi matengna Manipur ki lomi singna lau lokpu matamda mapung phaba chathok lobang amgani thabak suba matamda lomi singna atopa machine singdagi yamna The headlines. Mera Ho Chongba Festival, which binds people of hills and valley closer, celebrated with gaiety and fervor in state. BJP team led by National General Secretary Ram Madhav arrives. Ex-MLAs N. Biren and Francis Ngajokwa to join BJP tomorrow. Hello and welcome to ISTV English News. I am Panorama presenting the news now. Let's see the news in detail. Mera Ho Chongba is being celebrated with gaiety and fervor with participation of people from both the hills and the valley of the state. The main celebration was held at a sacred Kangla shrine today. A large number of people from both hills and valley, led by King Leisembasana Jauba, took out a procession from the royal palace to Kangla. All the participants wore traditional attires during the colorful march to Kangla. The festival is being observed at Kangla along with traditional rituals. Liningtho Sanamahi Temple Board also celebrated the Mera Ho Chongba festival at the temple of Liningtho Sanamahi at Haying Khongbal today. President of the board, L. Jayanta Kumar, and Vice Chancellor of Manipur University of Culture, Professor N. Khagendra, participated in the celebration. Participants from hills and valley exchanged gifts, displaying brotherhood on the occasion. Speaking on the occasion, board member Dr. Lanchenba said the festival can help protect the integrity of Manipur. All the people of Manipur, be they from the hills or the valley, are all brothers and sisters. There is no question of any differences, he added. Kangla Religion Committee, Kangla Fort Board today celebrated Mera Ho Chongba Festival at Uttara Sanglen at Kangla. A large number of men and women from the hills and the valley took part in the celebration and exchanged gifts with each other on the occasion. Parliamentary Secretary K. Megachandra and Chairman of Kangla Religion Committee, Sairem Nilbir, were also part of the celebrations. Mera Ho Chongba Loop Phayeng and Chakpa Phayeng Semgat Loop also jointly celebrated the festival at the community hall at Phayeng Konsang Lampak today. Chief of Chakpa Phayeng Ningthozam Toyai, Ho Pibarel NG Eron Simre, ex-MLA N. Viren, advisor to Ho Kunai Inat Thausiluk, C. Sanketung, Pradhan of Phayeng Gram Panchayat Angom Gojendra, and Ngamthang Ho W. Kumar and many others took part in the celebration. A gift exchange program along with a feast was also held as part of the celebration. In order to access the fast-developing political scenario in Manipur, a high-profile team of BJP, led by its National General Secretary Coordination, Ram Madhav, has arrived at Imphal today. The team comprises convener of North-East Alliance and Minister of Finance and Education of Government of Assam, Himanta Biswa Sarma, National Secretary Organization North-East in charge, Ajay Chawan, and General Secretary Organization BJP Assam Pradesh, Punindra Sarma. Union Minister of Human Resources Development Prakash Zavadekar will also arrive tomorrow. As soon as Prakash Zavadekar arrives at Imphal tomorrow,
two former leaders of Congress, N. Viren and Francis Ngajokpa, who recently resigned from MLA and quit Congress, would be formally welcomed to BJP at a function to be held at the office of the party. It may be recalled that ex-MLA of Wangkai Assembly constituency, Y. Irabot, has already joined BJP. A newly constructed multi-purpose hall at Kwakithel, Mayaikolbi was inaugurated by MLA of Patso Assembly constituency, who is also Minister of Social Welfare, A.K. Mirabai, today. MLA of Sagolban Assembly constituency, R.K. Imo, Councillor of IMC, R.K. Jiten, P. Devla, and many other important personalities took part in the inaugural function. R.K. Imo said election is not a fun fair and people know exactly who really works for the people. Speaking at the function, Minister A.K. Mirabai said the so-called report of opinion poll will surely be the handiwork of BJP. The BJP had better be cautious, he said. BJP na Manipur da hathiba mi 19 dubu kauronggadraba prajana BJP sungya yade haibase masi mati akoi nungda larik na idana leiraba wafam amane ba aigi kendra gi hage ba aigi kendra da candidate manga leiba BJP gi candidate manga do loi karaga de majority oiba yae ba. Damodar Mandop, located at Singjamai Chingamaka, Liwa Road in Thosam Laikai, was repaired and handed over to the residents of the locality by Minister of Forests I. Hemochandra today. Councillor of IMC, Tates Elijah, Assistant Professor of Manipur University, Dr. M. Boba, attended the function. Minister Hemochandra said, looking at the present political scenario prevailing in the state, it would be impossible for the BJP to form government. Congress will return to power in the next term too, he said with full confidence. Congress ki sarkar halakani, hujik laiba train sida, ai mantri oiba oidaba, kanana chief minister oiba oidaba tuna abani, hujik laiba fudum sida, Congress oiba halakani na idol. BJP Lilong Mandal today took out the procession in protest against not announcing the verdict of disqualification cases of MLAs by the Speaker. The procession was taken out from Lilong Usoi Pokpi to Lilong Bazaar. MLA Kates Jorkisan and main workers of BJP Lilong Mandal took part in the procession. Speaking on the occasion, MLA Kates Jorkisan said, keeping the MLA's disqualification cases pending by the Speaker is an undemocratic act. The hesitation will be further intensified, he added. In connection with the 124th Manipur Police Raising Day to be observed on October 19, officers and police personnel of Imphal West District Police organized a cleanliness drive in and around Imphal city today. World Food Day was observed at Kurai Sajor Laikai today. The observance was jointly organized by Manipur State Legal Services Authority and All Manipur Nupi Maru. Retired Director N.G. Maniroton, Member of Manipur State Legal Services Authority, Seth Narendra, President of All Manipur Nupi Marup M. Saki, and social activist R.K. Amushana were the main guests at the observance. People from different communities living in the area also took part in the observance. Those who spoke at the observance said the day is observed with an objective of protecting the people throughout the world from the problem food scarcity arising as a result of climate change. A car rally was taken out with the message that all the BJP candidates from the eastern side of Iril River in Kairao Assembly constituency will support the one who gets the ticket to contest the ensuing polls. The car rally organized by Social Development Committee Kairao Assembly constituency eastern side was taken out from Langdum High School to Chanam Sandrok today. BJP workers along with 4 aspiring BJP candidates took part in the car rally. Convener of the committee, Salam Hemba, said, even as there are a large number of voters in the constituency, they are unable to field a common candidate. He appealed to the people to make a concerted effort to support a right representative. The 40th Foundation Day of Public Information Center, Youth Center cum Library, Moirang Lamkai was observed. President of Public Information Center, Hemam Dauji, along with many people, took part in the function. As part of the observance, the gathering paid floral tributes to the departed office bearers who played a major role in establishing the Public Information Center. Elderly members who are between 75 and 90 years residing in the area were presented blankets as a token of gift.
Poster campaign of BJP Naria Pakhanglakpa Assembly constituency was launched by Vice President of BJP Manipur State Kishan Morcha, K. Manoranjan today. Speaking at the function, Manoranjan said there will be a great wave of BJP in Manipur soon. Poster campaign of BJP State Executive Member Y. Khemchan of Singjam Assembly constituency was launched today. Khemchan said that the Congress government is indelibly stained with corruption. As part of various health camps, especially for hepatitis B vaccination, which have been held since 2014 at different places in the state, first dose of hepatitis B vaccination was given to many people at the health camp held at Laifam Kuno, Soigam Laikai Lampak. The health camp was held under the initiative of active member of BJP Manipur Pradesh, Thokchom Romeo. It is reported that over 1,000 people were given the first and second dose of hepatitis B vaccination. Residents of Kumbi and Wangu areas have imposed indefinite ban on Kumbi to Wangu and Kumbi to Ithai Road until the black topping work of the roads begin. The ban, which began early this morning, has severely affected normal life in the areas connected by the roads. As part of the ban, Kumbi market remained closed and the road wore a deserted look with no vehicular movement. Ban supporters were seen burning the effigy of the local MLA. Various passenger carrier service associations joined the agitation and stopped all kinds of passenger service on the particular route. Until black topping of the road starts, the ban will continue, it is reported. A one-day political conference of BJP workers and volunteers of Kesamthong Assembly constituency was held at the residence of retired RPS officer and state executive member of BJP, P. Dhanakumar at Haubom Marak Ngangom Laikai. Former president of BJP, M. Bhorot, L. Santikumar, and advisor to Mahila Morcha, Jipanmala, etc. participated in the political conference. M. Bhorot said, since the political change has come to India, the change will come to Manipur too. P. Dhanakumar said, people of the constituency are facing a lot of difficulties as the elected representatives have not done any work properly. A one-day booth-level meeting under the supervision of Vice President of BJP, A.R. Khan, who is aspiring to contest the ensuing election on BJP ticket, was held at Khetri Bangun in Ketrigaon Assembly constituency today. Speaking at the meeting, A.R. Khan said, Ketrigaon Assembly constituency has become the most backward constituency among the 60 constituencies in the state. He appealed to the people at the meeting to elect a good man who would work for the welfare of the people. Patriotic Writers Forum Manipur released 3 books at Dave Literary Center on the campus of DM College today. The 3 books released today are Kauro Aibu Ima, written by Hekruzam Ongbi Sanatombi, Langlol Amagi Langon Ama by Laishram Mangi, and Sekmaida Pokpa Siba by Yeskul Kwairakum respectively. President of the forum, Ragulai Sangtem, Dilip Mayingbam of All India Radio Imphal, Dr. Dhanabir Laishram and Dr. M. Priyo Bhatta were present as main guests. Soraisam Ibohal Maitei's book, Nonglen Pukok Sarod Sarum Layat, was released at Irabot Memorial Hall, Irabot Bhavan today. The book release function was organized by Progressive Writers Association, Manipur. Advisor to the association, Langol Iboyaima, former Secretary of Board of Secondary Education, Manipur, L. Raj Mohan, Vice President of the association, Dr. Sasi Kumar Urembam, President of Research Forum, N. Indramani, etc. were the main guests. Protection and Preservation Committee, Manipur, organized a one-day discussion on consumers' rights at Kem Blooming School, Khangabok. Convener of the committee, Dr. Y. Manikuman, Chairman of Kem Blooming. This is the 12th time such camp has been held. More than 1,870 people were examined and 25 of them were detected as having capsular problem. It is reported that all the 25 patients will be given surgery facility at Jennings Hospital. A function to bid farewell to Principal of Jawahar Navodaya Vidyalaya Yaralpat, Anshuman Singh, was held on the premises of the school yesterday. It is worth mentioning that Anshuman Singh has served the school for more than 5 years and took up the best possible steps in trying to bring about quality education in the school and the society as a whole.
In his farewell speech, Principal Anshuman Singh said he is not leaving the state alone, but he is taking along all the sweet memories of the school and Manipur that he will cherish for the rest of his life. Students and even teachers of the school perform different entertainment items in dance and music on the occasion. Medical in charge of JNBRL Path, Dr. Shujit, and guardians of the students also attended the farewell function. Now recap the headlines once again. Mera Ho Chongba, which binds people of hills and valley closer, celebrated with gaiety and fervor in state. And BJP team led by National General Secretary Ram Madhav arrives. Ex-MLAs and Viren and Francis Ngajopa to join BJP tomorrow. So with that, we wrap up this bulletin. Thank you for watching ISTV English News. Series Regaurasandrai Nama Prabhastamda Aikoi Kwaiki Raktatin Biramba Hizam Irabat Singhana Maginung Sizaraba Imung Manung Sagainatai Amadi Marubapang Kwai Pumnamak Puthatoglamlaga Haukibatang Nipan Thangzanumita Siri Gurugi Kripadiki Tulsi Das Haibanam Pangzaduna Brindaban Prapti Oikre Laklibatang Tarahundoi Sagul Sunumita Sisinchai Lokacharaga Tang Kunmathoi Irai Numita Laikidrabagi Atama Santigita Mangamzaba Bastu Kradam Hari Sangritan Galoinana Siri Sri Gaurachandra Mahaprabhugi Agrada Kachagadauri Upalaksa Sida Brahman Vaisnav Ahalaman Amadi Marubapang Kwai Kibigna Matam Chana Lengbidaktuna Harinam Sravan Tobiranaba ISTV Gitum the Pausing Jari Seba Pangjari Basing Rani Kidir Rani Tangmiban Ibema Macha Ibema Hizamongbi Chaubadevi Sardamini Madi Manungi Music Palace Compound Imphal East Subhasini Collection Manipur University ki mayoknabada leiba Subhasini Collection da leijare nupi ki firol amadi ake amogi polam kaya Ningol chakaubana lakpada Subhasini Collection na ahongba mamalda phige rani fi blouse mayek naiba chuni shawl amadi muga fi na chingba kaya marang kaina phanganjari Nupi oibi singi ningsi zaraba pijol amadi ake amogi polam kaya marang kaina phanganjariba Subhasini Collection da lengshin direktuna adongi apamba polam sing lebiu ngasimak lengshin dirau Subhasini Collection Kanchipur opposite Manipur University main gate DJ Brand Factory da up to 60% heavy discount pizzery. Haribasur Masida International Superior Branded Clothes, Shoes, Amadi Accessories Sing, Nupagi Nupiki Amasung Angang Singi Fangbigani. Pre-winter season collection oina leather jacket, half jackets, Amadi sweaters, Kudimaki special discount pizzery. Flat 60% discount da Akanaba men shirt, denim pant, denim shorts, polo shirts, Amadi ladies dress. Offer pizzery. Flat 50% discount da ladies ki aerobic exercise dress, t-shirts, tops, amasung angang singi dress khudimaki offer pizzery. Loina na flat 50% discount da shoes, accessories, loina maki su offer pizzery. Limited oiba stock kaktani ngasimaglangsing biraktuna isa gi chanaba apamba khanbiu. DJ Brand Factory, Sampat Airport Road, opposite Laimadam Lekai Community Hall, Imphal. Agri Gold Star Rice Reaper Machine Makalan the Pangbigani, chain system amadi bell system ni. Plus liver ki matengna yamda line mamai lebiyai, low kawu matamda, Karigumba Akan Posakama, Tengnaba matamda, Kawu matom the lepsay. Agri Gold Star Hanimington ba, low kaunaba, machine asigi matengna, Manipur Kilomishina, low loku matamda, Mapung Haba Tatuk Lobangani. Tabak suba matamda, low missingna, Atopa machine singagi, Yamda Laiba Amadi Nungai Heli, Machine Mapusingna, Sema Sabagi Amadi, parts in the Magda Awabal Roy. Exclusively marketed by East India Machines Company, Mantripuki, Imphal.
Mobile number 84149666260 amadi 9612867412. Jiribam Municipal Council, Jiribam notification. Jiribam Municipal Council has prepared a list of beneficiaries for providing financial assistance under the sub-component subsidy for beneficiary-led individual house construction of the Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Urban. A copy of the said list of beneficiaries is available for inspection at the office of the undersigned, the concerned ward councillor, member, secretary of Ward Development Committee, WDCS, and at www.muda@mn.gov.in and www.jiribammunicipalcouncil.yolasite.com. If there be any claim for the inclusion as a beneficiary or any objection to the inclusion of any person as beneficiary or any other relevant objection, then such claim or objection, as the case may be, should be submitted lodged to the undersigned on the member secretary Ward Development Committee in writing with documentary evidence proof on or before 17th October 2016. Executive Officer, Jiribam Municipal Council, Jiribam. Sri Ningombam Helendro Singabu Sri Sri Madana Mohan Mahaprabhuna Hauzalve Oesnu Sahi Kaya gi mamang di kisanjin sajin bangamdana laklaba Brahmapur Takhel Khong Mapa Nahabam Dalaiba Laimayu Madana Mahan Mandopu Puksel Saurba Manipur BJP State Executive Member Amadi High School Canada Development Committee gi Patron Member Obiriba Sri Ningombam Helendro Singana Asang Basanpam Putopiduna Side Wall Tawibaga Lurina Mandop Asik Ate Akai Sing Samjin Sajin Bibagidama Sri Ningombam Helendro Singabu Tawil Khangbu Chabulina Hainingai Letena Thagachari Lunan Maki Matung Tarakpa Tabak Tarong Kudimakta Sri Sri Madana Mohan Mahaprabhu Nathauzal Viva Oisnu Thagachari Singh L Isorlal Sarma L Sarat Sarma L Bhimajit Sarma L Nimaichal Sarma L Bobo Sarma L Pakpa Sarma L Prem Kumar Sarma L Bhagirat Sarma L Rajen Sarma Amasung Zulon Nupi Pala Kangbu Lunena Laimayungi Mau Mayam Brahmapurna Hapam Laimayum Walup Sogatchari Lagaduriba 2017 gi Taramathu Shubha Manipur Legislative Assembly General Election da 19 constituency da Indian National Congress ki candidate Obigadabi Hauze Manipur Sarkar gi Minister Obiribi Pasoi Esigina MLSU Obiribi Social Welfare Amadi Corporation Minister Paibiri Babu AC Asigi Manung Chaliba Sogolbal Gram Panchayat ki Pradhan Ward Member Haina Hokiba Tang Tarambari Irai Numiki Ayuki Mifumna Warem Nakre Sogatchari Singdi N Memi Debi Pradhan CS Manisang Debi Upradhan Ward number 1 Thongnadum Lekai M Bina Debi Member Ward number 2 Mayayko Bining Thongjam Lekai P Aruna Debi Member Ward number 3 Sangai Pro Mamang Lekai L Samo Singh Member Ward number 5 Gari Awang Lekai Amadi N Tilotama Debi Member Ward number 6 Gari Makha Lekai ni Sri Sri Gaurachandra Nama Prabhasamda Ikoi Kwai Punamakpu Konbiramba Konjengbam Syam Sundar GAD da Joint Secretary Oirambana Maginung Sijaraba Imung Manung Sagai Nate Amadi Marumapang Kwai Pumnamakpu Thadoklamnaga Haukibatang Taramathoi Laibak Pokpa Nimitta Sri Gurugi Kripadiki Base Olaga Syamananda Sri Krishna Chaitanya Saibanam Phangzaduna Vrindavan Prapti Oikre Laklibatang Tarataru Nomaijing Nimitta Sri Sinchai Lokacharaga Laklibatang Kunmari Ningthokaba Nimitta Srada Din Thokle Upalaksa Sida Brahman Vaisnav Ahalaman Amadi Marumapang Kwai Pumnamakna Matam Chahana Lembiraktuna Harinam Sravan Tawiranaba ISTV ki thongda Paujenjari Basing Konjengbam Ibomcha Singh Manaunupa Konjengbam Tomu Singh Manaunupa Konjengbam Sudhir Singh Machanupa Konjengbam Somrendro Nauvi Singh Machanupa Konjengbam Sasi Kanta Singh Machanupa Amadi Imung Manunggi Miyoi Singh Kongba Khetri Lekai Liklam Pare All Manipur Women's Voluntary Association Amobana Hingbagi Wahan Toklaiba Saukatpa Nungaiba Tangdu Laitaba Khenaba Laitaba Kunayamagi Damak Lebrapa Sahi Kungatare Mapung Bharate Liklam Pare Lakliba October Itang Kungamari Kuntare Chuba Foundation Dega Mari Lainana Sinjariba Nungairaba Isai Nomai Thoramni Liklam Pare Yengbaling Biro Mafam Vaiga Center Open Air Theater Matam Numadang Wairang Pung Manga Liklang Pare Ayung Tilaiba Tidana Lebang Miam the Eat Pau Pina number 1 of the Achoba Tang Loriba Lamdam Sigi Pau Mishina
asok apan anay thokpa matamda mateng oinabagidamagta. All Manipur Working Journalists Union Amjuna Sinjaduna Lakliba October gi tang kuntra nungthil gi pung mari taba matamda Imphal gi mapal kangjei bungda sanajagadaba in act of journalist corpus fund lottery asigi ticket amamam tang nungsijaraba leibak miyam na lobiduna laibak changing tobi. Ticket amagi mamal sumna tagi lupa lising ani khaktani. Lamdam sigi paumising bunusibi. Niyamna lamdam sigi paumising bunusibi. First prize lupa lakh kun manga, second prize lupa lakh tera manga, third prize lupa lakh taret, fourth prize lupa lakh manga, fifth prize lupa lakh ahum, sixth prize lupa lakh ani, seventh prize lupa lakh ama, eighth prize lupa lising yangkai, ninth prize lupa lising kun miyoi tara da pijagani, 10th prize lupa lising tara miyoi chama da pijagani. Lamdam masigi paumi sing bunung sibiyo. Niyamna lamdam sigi paumising bunusibi. Lamdam sigi paumising bunusibi. Lengshin biro amadi apamba khanbiru law Zingrin exclusively for ladies Khongnang Karak Chingmirong amadi Jimit Plaza Violent Bazaar Ukhrul Lakliba Diwali amadi Ningol Chako bagi iroinana heavy discount pijari chada humpu fawda discount pijari special offer si Lakliba October 10 dagi November tang ama fawni maslas natana atopa tuan ba nipigi makhal kya gi firosu phangbegani mamal so ohong mani Pacha madigi horoga lupa tanga pauli mandalay basini kudong taba si mangan bigano Zingrin especially for ladies Khongnang Karak Chingmirong amadi Jimit Plaza Violent Bazaar Ukhrul Tongan the healthcare course kaya tamnabagi khudong chaba piriba Vivo Healthcare Institute Imphal da hangjare India da center ni fu hena hangdok pagaloinana Asia gi khwaidagi chaba healthcare education company ama oiba ngamlaba Vivo Labotomation na chingba kaya tamnabagi khudong akaknaba sit ni aku damak Vivo Healthcare Institute report like cream near Uripok flyover Imphal West contact to view akoi mobile number di 730800700 madi 9089909779 ni Kari hai ge dabano mashi yung shida lakpatgi mina ai hai badu oire makhoi si haldi oire adubo nahadigi hena makhoi na chaba sing pangtum da tum hal marak ta puri bora paratha aduga burger pizza pholim na thade imanupi imalai khamdri shi mayam si karam na tum halino achumbani masheli babgi angak pamato a natural dietary supplement mashina adomgi firakku yamna mapangal kalhanli Livab Shijin Nabiu, Adongi Firak Punaha Oina Matam Shangna Fanathamsi. Thrive Tutorial Center, Nongmaibung Junior High School building near Kusum Oil Pump, Imphal East. A premier CBSE tutorial center. Admission is going on for SA2 class 9 and 10. Date of class commencement 13 October 2016. Course duration 3.5 months. Timing 4:45 p.m. to 7:45 p.m. Subjects to be taught English, Math, Science, Social Science. Silent features. Well-experienced faculty in CBSE, printed study materials, weekly test series, analysis of CBSE questions, scoring technique for board exam, van service available. Form available at TTC office, Nongmaibung, Imphal East. Contact number +91 961 220 8368. Hurry, limited seats. Indrani Ladies Exclusive. Hairiba Manipurda amata ngairaba matamga chunaba amadi ahongba mabalda nupigi firol kya yauna aki amogi polam kya
marang kaina fangalibad dukan asida laklibad ningol chakobagidamag anauba makalgi fi amadi blouse kaya marang kaina leijare tungan makalgi fige fanek swal amadi atay nupigi ake amogi polom kaya su thamjari ningol chakobagi dakhinagi damaktasu adongi iche isal sina haraung pamjagadaba firol kaya su leijare asida sunatana adongi loina bina mamon minuk kaloinana ningol Singmi Tami Anigi Mari Hen Cecil Haliba Mera Ho Songwi Thorom Park Sanda Pangthokre Guwahati Manipur Baban Sangha Kre State Singda Manipur Baban Hangdokpana Manipuri Masa Sun Lam Chatpada Puning Pokpa Kiba Chingnaba Kohan Ganyane Sibna Saibo Bin Phongdokre National General Secretary Coordinator Ram Madam Lusingba BJP Lusingba Kangbo Ma Imphal Thumlakre Congress Tokrab MLA Ani Hayeng BJP Da Yawargani Kurumjari, miyang tabri sumutaram nukjari, hausik mahmungon pao. Singmi Tami Anigi Mari Hen Cecil Haliba Mera Ho Songwi Thorom Singmi Tami Kyana Saruk Yaduna Park Sana Pangthokre. Mapung Obe Thorom Manipurgi Singlaba Kangla Laifamlenda Pangthokhi Mera Ho Songba Thausilup Sana Konung Sin Pangthokre Thorom Aduda Ningtawle Semba Sana Zawa Yauna Singmi Tami Kyana Saruk Yaduna Konung Dagi Kangla Phawa Narki Phizet Laitingalojana Khongsat Machaki Kangla Da Mera Ho Songwi Thorom Laison Tinsol Loyan Pangtuki, Fumaduda Meramen Tomi Thorom Amadi, Yenkong Tambayona Laison Tinsol Pangtuki. Kangla Religious Committee, Kangla Fort Board Sinduna Kangla Uta Sanglel Mamanga Mera Ho Songbi Thorom Pangtuk Perloinena, Singmi Tamipot Lanakre. Nasigi Thormaduda Parliamentary Secretary K. Megachandra Kangla Religious Committee ki Chairman Siren Nilbirsu Sarugyaki. Nungthilda Sana Konungda Pangthokiba Mera Ho Songbugi Thoromda Ningthau Lesemba Sana Zawuna Saukhalakpagi Matungina Oizabatiba Lingzil Manadaba Yengsnabi Sangwang Khalak Silaibak Tivani Lebaki Thoromda Thoromna Mang Tharaka Isago Wakalna Tungda Tamlaga Aikogi Pai Pusing Lamdamasi Chahilising Ani Henbagi Puari Tambiramle Adubu Nasagi Mirolna Lebaki Wakalna Tungda Tamlaga Lanai Wakalna Mang the Taki Vidagi Kudong Chadokaya Torpayabagi Akibale Ipai Pusing Tambiramba Mera Ho Songba Pangtok Nusi Chanana Bahonariba Cherek Sida Wherever Filmasi Laibak Tivani Lamdam Sida Kunda Minerva Chimi Tamising Port Lanaba Naki Jago Isakea Utparang Sigi Tormadik Mapungoba Saktamoiki. Thagachari Lining Thau Sanamahi Temple Board Association Mera Ho Songbagi Thorom Haying Kongbala Leba Lining Thau Sanamahi Temple Complex Pangtoki Tormadu Board Ki President L. Jayantkumar Manipur University of Culture ki Vice Chancellor Professor N. Khagendra Su Sarugyaki Singmi Tamipot Lana Duna Masil Manau Obagi Maria Du Utki Board Member Dr. Lanchenba Na Mera Ho Songbana Singmi Tami Ani Marta Set Pamari Tambangangani Singdana Traga Tamda Leribasu Ekoi Amatani Masida Singmi Tami Habilati Haiki Kunda Laikari Baba Pangulan Nata Magi Put Toina Singmi Tami Kaimotana Lekoki Basidagi Machine equally Iraka, Jing the Tangi, Kenabri Massachusetts, Sao A Komluk Kanglai Partners of Sinduna Mera House on Bugi Torom Tawal District Manung Channel Leba Waikong Katel Pangtoki, Toromaduda, Kamasan Industries Minister Govind Das Kontosum, A Komluk Kanglai Park President Katrimayam Somarendro, Sunu Kendrick MLA Kerajit, Yanglum Kendrick MLA E. Dijimini, Jenimski Director Dr. Devil Lystrom, using President Johnson Alam of Susar Yaki. Sing Masung Tamani Marakta ang mga magkudol taw na ba manamumutaram na upuloy na Saglel Amasu Chaminaki. Minister Govindas Kontogzam na nga sige Mera Ho Songba sina Manipur da amato bigsaktam kayda na magdamag ching Masung Tam animag nung si Chana ba purak-puris sunuhayki. Dala kanoy masagi kaya na ako na matang at sigumba Mera Ho Songbagi
तोंगान फिल्ड पांथोखिबना अखोइबु सही चा कया ममांदसु अखोइ अमतोइबगी वाखलोंदा हिंगनबगुमना अमुक अखोइ अमतोइना हिंगनबगी वाखलोंना सि संदोकदा मेरा हौ सोंबलुप अमदी चक्प फयेंग सेंगटलुपना सिंदुना मेरा हौ सोंबगी थौरम फयेंग कोनसांग लंपाकता लेबा कम्युनिटी हॉल पांथोखी थौरम अदुदा चक्प फयेंग कुलाकपा पुनिंगथौ सोमयाई हौ पिवारेल पु एनजी अरोन सिमरे एक्स एमएलए एन बिरेन एडवाइजर हौ खुनाई इना थौसिलुप सी सांकेतुंग फयेंग जीपी की प्रधान अंगोम गोजेंद्र अमदी ngамथंग पिवारेल डब्ल्यू कुमार सिंगबना अथवा मिथुंगलेन सिंगोइना सरुक याखी थौरम मरी लेने सिमी तमी पुन पोट लानबुलोइना चाकलेन अमसु चामिनाखी क्याम गई हैबो मखोंग कम्युनिटी हॉल सु सिमी तमी क्याना सरुक यादुना मेरा हौ सोंगी थौरम पांथोखी इनात कनबलुफ क्याम गई अमदी क्याम गई यूथ पायोनियर क्लब न सिंद्र मंगारक सुबोइना पांथोखी मेरा हौ सोंगी थौरम अदुदा केराव केंद्र की एमएलए ए थामरजीत अमदी लमदमदुगी मसक नायबा मे क्यासु सरुक याखी केराव केंद्र मनुंग गलेबा खुल तरात्र की खुंजा सिंह पोलान अदुना मेरा हौ सोंगी थौरम अदुदा पुन्ना सरुक यामिनखी मीटै मरुफ मीटै लेपाक संगलेन वांखै थंबाल कांग्रेसन लेपाक की चाओ ngahongnaba yaipop thawjal pibinaba thoram इरेंगबम मयाई लेकाई पांथोखी थोरमदुदा मरुकी वाइस प्रेसिडेंट इरेंगबम नबा अमसु वाई सिंखै nganbasu सरुयाखी गौहाटी के उलुबारी नौना साबा मणिपुरी भवन ngasi मणिपुरी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना संगाख्रे थोरमदुदा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम वर्क्स मिनिस्टर के एसएस बिरेन जेडी की मिनिस्टर डी कोरुंगथांग एमएलए ओ लंधोनी एमएलए टी श्याम कुमार चीफ सेक्रेटरी ओ नबकिशोर सु सरुयाखी मणिपुर बावन लिंग मरी मंगादगी लुपा करोड़ 30 हेन चंगना साखिबनी मथोन मरी लेब बावन असि पुनबा का मसिंग हुमुद्रानी मसिंग मनुंगदा वीआईपी के सूट अहुम नुपा नुपी की ओइबा तोंगान मफुंग 10 लेबा डोरमिट्री याउरी सिमेसर ओक्रम इबोबिना इंडिया की स्टेट सिंगदा मणिपुर की बावन मतंग मतंग सारकपसिना मणिपुरी सिंगदा इंडिया की अतोप स्टेट सिंगदा चटपदा थामोइदे सिंगनाबा मिपाइबा पोकपा कोकपा ngamlagani बावन असि लेबना मणिपुरी सिंगदा मसागी मयुमकनि खंदुना चिंगनबा सिंगदु कोकपा ngamlagani गौहाटी सारिब बाबन असि मतममदा मरी लेब मिनिस्टरना थंबिरमदि ngasi खुदोंग चाबा सु फंगमनि मखाताना सिंगम लम अमा लेगे हाइबदा फंगनी हाइबा थाजदे मतमदुना मणिपुर के सेल दुम मांगले हाइदुना ngang खिब लेख्रबनि अदुबु सेल फना लेरबसु ngasi di asugum mafam mama phangba haibasi tang thokani amaromda silong red hilda leriba manipur gi lamgi matang da state government na haijabadigi eni sina yaba pirakre Silong Municipal Council ayaba lawgdaba khaktangai bani haiki koi ahal lamansing akoi gi hanigi government na karina thambiramba Silong sidaida Red Hill na hauji akoi gi state ki yamna prime oiba lamma leiba sisu akoi yamna kanna any sigi funding dagi retain tawdra leirabani adu some official formalities haibatare madugi structure drawing design mayam singse kanogi akhoi meghalaya gi Shillong gi municipal corporation gi approval hek sangbagumba lam gi kari kari kitang hek yamna achobo problem natrasu adugumba khara leiba adagi khara certain condition khara leiba adu madu akhoi official singna maruoina aina akhoi gi respected chief secretary desu madu अखोई कनानो ऑफिशियल मधु खक्तगी होइना मंगोंदा इंटरेस्ट तौरगा अखोई मधुगी ड्राइंग डिजाइन अखोइना पामी बसे नंग आदा स्टेशन तौबनी खंगदे अमनी खंगदे लैरगा जेडी की स्टाफ नि खंगदे अमनी खंगदे और अखोई ड्राइंग डिजाइन दो फजना एक्सप्लेन तौबंगंबा पीडब्ल्यूडी की स्टाफ अमगनी खंगदे आदा थारगा मेघालय की गवर्नमेंट की मरुइना मेघालय की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई मागी दरकार लेबा क्लियरेंस मयाम दु थुना लौरगा रिटेन तौदना प्रोजेक्ट सी एनी टाइम मदुगी चे सांग सिंदु कंडीशन मयाम दु फुलफिल तौरगदी मसी एनी टाइम अदुम सैंक्शन तौबा यारे हाइना कोई एनी सिगी सेक्रेटरी दु आई वारी सानजबनी अदुना कोई मेघालय की शिलोंग दा लेबा कोई लम सिसु यामना प्राइम लेनी हाइदना इंगसी सिगुम्बा फंक्शन असिदा आई सुमाइना आई पंजनिंगबनी मणिपुर की हौजिक ओइरकलिबा राजनीति की फिल्म यंगसिनना बीजेपी की मापांगल है कंखल अनबा नेशनल जनरल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन राम माधव
बीजेपी की कन्वेनर नॉर्थ ईस्ट अलायंस असम की फाइनेंस मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट इंचार्ज अजय जवान जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी असम पुनिंदर शर्मा प्रकाश जावड़ेकर इम्फाल थुंगलगनी प्रकाश जावड़ेकर इम्फाल हेक थुंगलबगा मखोइना हंदक कांग्रेस की एमएलए फमदगी तोकिबा हिंगांग केंद्र की एमएलए नोंथोंबम बीरेन तदुबी केंद्र की एमएलए ओरंबा फ्रांसिस गाजोपा नताइबा चुटेक्ट लेबा बीजेपी ऑफिस दा हनोबि मतुंगिना ओपी थरम पांगथोकनी निंगसिंग बियाय वांखै केंद्र की कांग्रेस की एमएलए ओरंबा वाई इराबोती कांग्रेस की तोक बीजेपी दा नौना यावख्रबनी स्पीकर ने एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस मतम चाना हाइदोकि मोता नमसिंदुन थम्बु यानिंग फोंदोक्तुनगसी बीजेपी लिलोंग मंडल सिंदुना लिलोंग उसोइपोपीदगी लिलोंग कैथेल फावा खोंसत अम चखरे खोंसत अदुदा बीजेपी की एमएलए केस जॉय किशन यावना बीजेपी की मरुइबा थौपुबा मदि मंडल की मिर क्याना सरयाकी खोंसत अदुगी मतंग जॉय किशन ना स्पीकर ने एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस असान मिराई नाइबा मोंगदा नमसिंदुन थम्बगी थोंगसी मियामबु डेमोक्रेटिक राइट मांगनबनी मखाताना खोंगदंग संसिंगनी हाइकी करी मरम की दमकता डिस्क्वालिफिकेशन केस खरा मना हाइदोगा खरा मना हाइटिंग थम्बा हाइबसे मसिगे नुंगी आर्थ करिनो हाइबदो मसिगे गवर्नमेंट असिना प्रजा मयाम द संगदुकफम न तकफम थोई कुंबीदगी वांगु ताबा लंबी अमदी कुंबीदी इथाई ताबा लंबी कोइलास थाबा होग्रि फावो ngasi matam kaktana chakaban hokre masina mahusai bunsida chauna kai pikre ngasi ayukte ge hokiba chakaban aduna marmoraga kumbi kaithil kana khide lambi da gari amata chana khide ban sogat ba myu kana kumbi kengi mla bir gi mitam sadra mai thaki lambi sida auto amadi magic service toriba association singsu chakaban chogat padasu yaki lambi si dumatam da koilas thaba hoग्रि फावा chakaban chathaki kini hairi फटवा सोरोक से कोई ngamakrana akoi ban tawgiramne ek sorok se semdriba ba akoi makha chathana ban tawguni ngasi si World Food Day ga mari lena Manipur State Legal Services Authority amadi All Manipur na pibatum na sinuna Kurai Sajor Laikai da World Food Day Retired Director N.G. Maniroton Manipur State Legal Services Authority ki member C.S. Norendro All Manipur na pibatum ki President M. Saki Devi amadi social activist R.K. Musnan Matansina अथवा मिथुंगलेल ओइदुना थरम पांगथोखरे थरमसदा खुराई केंद्र मनुंग लेबा तुवान तुवान बा फुरुकी मियोसिना सरुयाकी सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कैंपेन नंबर 11 ना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मनुंग लेबा सब डिवीजन मरी की नोमगबा कैंप ऑफिस का सिंफु मरी द पांगथोखरे मफम सिंग अदुदी लंपेल सब डिवीजन ओइना इपाथोकोक लमसांग सब डिवीजन ओइना सब डिवीजन ओइना नीलपद्मा हायर सेकेंडरी स्कूल वांगोई सब डिवीजन ओइना लिलोंग सजिंग नगर पंचायत कम्युनिटी हॉल अमसुंग पासोई सब डिवीजन की ओइना युरेंबा मखालकाई कम्युनिटी हॉल दनी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ओरिबा डीसी इम्फाल वेस्ट रोबोट सिंह कैटमेम न केमसी मोबाइल ऑफिस ओइना मरी लेनबा एसडीओ ईआरओ अमसुंग स्टाफ सिंह फमदुना हुजिक चथरिबा स्पेशल समर रिविजन असगी तबक थोरम सिंह दा येनिंगबा अमसुंग हापनिंगबा कया अदु पांगथोकपनी नौना वोटर चंगदबा याहोगदबा लौथोकदबा चुमथोकदबा अमसुंग होंदों हुजिन तबु मतांसु केमसदे अवेयरनेस पी हाइकी डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की महिरोई खरा तोपा महिरोई लुप अमना हॉस्टल मनुंग चंगलक्तुना फुरमगी थवोंग लाइबक थिबनी असिगुंबा थवोंग मखा सथरक्लबदी खांगबगी पांगै लोइखिदुना खुदहनबगी फिल्म लाकन है देसांग सेक्रेटरी जनरल एंड एडिशन मेटे नंगसी महिरोई लुप असिग ऑफिस पांगथोपा पावगी फिल्म मद फोंदोखरे थौदोदु महिरोई की हलगा नंफुद चिंगना होनब थौंगनी असुबा अरानब थबक चथरगा कुपसिनब होनबगी थौंग लेपकदबनी मखोई कस्टडी लेरिबा म्यूजिक मखोइना पाम मोंग हाइनबा हाइबसी देसामगीदा लेरबसु मखोइसु हाइगनी महिरोई सिंग मरक्ता कनरिंग सिंगबा मदि खना चनिबि थौदोक लेबा वाथोक कोइहनबा इकाइजै देसामना पामनब थौदोक मखा चथदनबा हंदुना लाकपनी खांगबगे पंखै लानखरबदि थोनंग थौदोक या थोरपया हाइगी डीएम कॉलेज कैंपस दा एमसुना मखल मखा कया की महिरोसिंग दा अयेत अपन महिरोसिंग किहन खंगनबगी थबक से अदुम चथरगा लाए मसे सिगुंबा केरोसिंग से देसामना हजि फोदो खांग ले एमसुगुंबा सुंबा महिरोइ लुप मसेली मरक्ता फुनाबा चैनाबा मसेगी पाव सिना लेबा की पाव होन मसे देसामदा मसे देसामनाम इकाइजे मदुगी दमक खल्लगा सिगुंबा देसामना फाथरगा देसामना हल्लगा अदुमक मतम चुपदुम हल्लगा लाए करिगुंबा सिगुंबा देसामना हनबगी तुंग हनबगी थौना खांगबगी थौना से मसी लोइखरगदी खोदा थोनिंगबा थौदो अमा ओइरकनी हाबसे मसी एमसुना खंगदब
लिसिंग मचात्रेट कुंथ्रानी थोगी अक्टोबर मंगादा कंगला उत्रा ममांगदा लमदमसी इपाइपु सिंगना हौख्रबा मदि तुंगदा थुलकदबा थौदो वाथो कयाबु इरुन थमलंबा पुया कयाबु सांतेदास गोसाईगी थवनसिदगी मई थादुना मांगखो नुमितपु पुनसिलगा पुवारिग अमम नुमित हाइदुना चाही चनी मरफुमरी सुबह निंगसिंग थोरम अक्टोबर 13 कंगलादा लाइसोन तिसोनगी थोरम पांगथोलो मतुंग इबोयामा सुमांगना संलेंदा थोरम पांगथोनबा पुया मई थाखबा पुनम निंगसिंग लुपना सेम सारे नुमिदस कनाग मु क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमतना बन ब्लॉकेट न चिंग मतबिदनबा अपील तौरी होजि अटेन ब्रेक मतंग चांगी लेबर सोलकपदगी कुचु सिंगतबा चोथरबा तुंगा चाबा यारक्तबा खोंग हांगा नुमायक्तबा अमत्ता नायबा उपायदि जॉलिट Nungairba Paujel, Manipur Sangai Festival Manungda, Myanmar the flight tonguna koirunabagi, Achauba Kudong Chaba Ama KB Enterprises na Pizari, November Gitang Kunda Chat Kragatang Kun Taruk Tahalakadabani, Supnatagi airfare listing Taramanga Kachamada, Myanmar the Chatiu, Package Ki Kudong Chaba Si Fangbigani, Akupa Marol Gidama, KB Enterprises, MJ Avenue Infalda, Contact of you,